ti wo benya ya kan say Kofi Nkesa ya no wo nursing training no wo frɛ wo mpra ba ko no one cry no say krache ma benya nursing training guy enti meni wajai ba cha David ti na no mu mienu nyina wo ho acha mi flow abane de na me no order da mi ba no ela me nya fofo ba man kan kire enti se woni na jai ya na ada so ne wo ho sisi de jai obehunu sa wonyem no na mu jai ya hunu acha me kan kire oho onya hunu kura ene ene wahunu because nkrafo hwe enti no se make say what ho ono so hwe bi breben na woni nia wo wonkran no ejai ye me pa cho me ba na me ni nyae wo bedu kumase na meka me bedu kumase no me nya be me nya be 1 month ansa na me hu boy na still na me ni nya na ofre me asande me ka skakra se me na sata na nyinse ni wo mtiment me anko e be sisan ono no ye adwuma ben ba cho na okosoja sise de wa wulam no we say we rush jam to we training say ya utin so ye so wan hwe hu ye anti ye hwe bra wo behia Kofi Nkesa no woni no enya anamu nhyiamu no edi science a wo hu se wa fafuro me pa cho me ankasa de na menim semenyam me na nan le busam semenyam ela me se de ti e chi na be hu semenyam me ankasa na menim month dodo ana me den enti mu be hu se wo na nam hu ya wo be hu se wo nyam no na wanya bosome sen me nya 6 months no nya 6 months na ufri enkran su bedru ye 6 months bacha de yes me free crime bedru an me nya more than 2 months ansa wo kwa akohia boy Kofi anasa wo ni Kofi elder chire mu ye because wanyi antum se akoda ne ye ne dia oso unti wono no wasese enu hu se da bi se de nyinsa ne ba ye ne bra ono da ye ne de ebetumi abasa akora ne ye ne de tina mi bisa we no enti wo free enkran ebedru kumase no edi sen ansa na woni Kofi ekohia mu acho 2 months wojedi acha bosumi mienu mi fro ba na manyam period emfa ho sa obitimi nyinsen so na ochima fa ho wo free enkran ba kumase no woni o former boyfriend no anhia ansa wo ba acho David oni na anhia okay enti wo ba ye wa ba be hia Kofi Nkesa adana wakacho so wo pe wo no sa adana na adi na chi ne kodai bacha adana wo say wo pe na sa adana na ne dai ada na kwom de wo sa bacha David nan ya den be ma so pe ne enne ya woni nada like seriously emotinko bacha kwan be so kire me bacha sa ohumi sa tam na medwale awia mekosa ekan akoto enti ofle me nwa ba ko nka sa tam kwa me flink kan ba kwa no ohumi enti me sister me man ba ko so sa me koto kinkemlen to ohumi o mu fe no busa me se se wa unim na me se no was ohu ayefo na me se na me se no onim o dada na munim ho dada bacha e na wo konkran bae no ho abaye fe bacha enti ohu me na ohu me to busa me se me ho ayefo na me se o me das na wase me kula phone na me se na oje me number enti anwume na na ofre me to ofre me na me sha atale tete bi na me kworo na me fa afofo hye na me ne no ko mu fio to enkomodi de ni ma na ka so opeme na one me dai ene se na okra wo pe boy na sie dada Kofi no wa pe na sie dada no ye ni abrio me nsere ka no kra kire me no wo pe dada bacha David oh me din ka bi sa question nka be ka se me pacho ana adwene hu mi na se da bi na wo pe dada ka no kra kire me ma bacha na me pen dada na ni esi dan ene ya be ma frel wo mse na wonim no but na nya obi bia no wa frel sabraye ni nkomo oni na di nkomo na adano a watimi abie wo ho ne be ma na dasa ede na ode ma wasa ana san be na wakato wutiri mu a mu hu ne so ye be ma obebo awo tell me
Siri, Asem TV and Co Siri, and you bring and Co Siri. This Akoma that's your night yet to me Diatina all day. This Akoma that's your night yet to me Diatina all day. Akoma Akoma FM 87.9 Kumasi. Yamamo Akwaba Adeba Akoma 87.9 FM and Ebenada ane yeguso yakwa nim na chese match bosumene de toso edu 9 ne nyame yadom ochirana ya pai bosumi no emo ye da twedi Akoma FM 87.9 Maa Akos program no ye frɛ no Akoma mu Nsem hwan nanim ɔse agese twedi ampo nyankrompɔnko a enenim na obaha ye mawuhunu ne ebuso ewo Akoma no emo na program we no eye adesua na wohwe na wusua de wom wotie wo bidia na mfom so aye bebo so no na won so de etu hofo sebe ya won so nkonkoye the same mistake no ebia wo nipa kro yet na se but ebia wo de wo koye na won tena se sanse ensatie nyina enyepe eno nti eye ahwe wo hwa anya didi atem wo hwa anya bufuo na emom wo hwe no na wusua bibi e de efrimo na emom no awia yi mamenka che wo se die ebesi wa asase su bia no eye nyankrompon na nhyehyeye ye nipa no se de yesi pe ye niema no enye sa na nyankopon hyehye no se de yesi pe ene nyame hyehye de a ekobi atremanhye mu ana meboa ekobi a won private jet ana meboa ekobi a won company ana meboa se de ye nipa ne ye pe eno na nyame hyehye no a ko obi adi ko obi nya shoemaker enko obi nton ko gina awia so enton de ma ko obi ahye ne condition mo enso so enye se de ye pe ena nyame pe ne ono pe ena woyo enu nti edru bra nyankrompon no ankasa nti ase ne nimdie mu ene se de wosi ball na ade mu no oye na ade a eye nipa bi nka won mu anuntum na no matter what untumen sisa ade a onyankrompon ahyehye sebe yenim nyansa nche nyame nyame ya na ade a ye fa ni gie ye fa aseda de enti na waka se bibia mu ni ye na nase eye se wo bi achi ade esi eye breakthrough bi aba ene ye beda nyame ase na o se yaw mumpo yana nase yana ya me yase Christopher bi wo mu from Christopher ankasa bi ya no mu refisa ade we se yaw mumpo nyame se yana nase ye obi wa yaw mu na still wo da ne nyame ase a ya na obi feel say oh ni asomasi na obenten da bi wo tene nyankopon ase sa person no ene wo Christo ni medamase o shebi ewo onua TV Rabbi 1 TV and afi Osekrom TV Facebook Akoma 87.9 YouTube Akoma 879 YouTube and nti bomodiana ehwebi ewo ho na bibia entime enkoso kama enfama ye enra fofo ni fo we ye fofo no aipadu ani ade bra wo no enra wa wutie fofo se medros no mento amuase no we ye da mento enso mi page strenge
James Renge no wotumi obi ani say ya na kwan dem enye boto de ni bia kata to de ho nyina afi na ya bayire ya ho asum we James Renge no de ni say ya ni say ya no adane de ato ha ade afia bi na say ade no eto ho emi ntumi kan ga say wose ya no wanto na so obeworo brazy ya no wanto na so obebia miemia be ma be mponi enti meme na kwatere kwa na me ma me nto hyame na beworo fofo na wonim de ade akire na so fofo se abayewa bi o wo se abayewa we wa ye me wo fa ase kwa wi akire na fofo we no ensam wom fofo atwa ne wo kwa we ne wo fa ase enti wodi bomode na tai chuku na ensam hihempa yankwa na ye ne precious enkotoa ye nkoma hwehwe so pre ene ya bani abo ana wo mai wo fi ha wo studio ha fofo nti na wa ha ene ye winim kan jagum ni yanko mamba cho na me ni abema bi na te wa nyankoma se ye friend fofo afi se me hunu na oni hwe not ne bla fie ti no ne bla ni twa be na ne bla chi anika timene ne tena na ye ba wu mienu no se akechia ne nkoyie ma no ti opese ote no ho na meboa no na ote no ho na meboa no nti otwa abe na me ana mtete nsa no me ne na ne konsuo ekojade no ansa na kosi se yenya yesika yankasa ye to ye prot ti ya to prot ni wie no se nsa na metete ne meble ti obefa obi aka me ho ti ofo obi ka me ho no so edwuma ye yo ntua meka de menye bia tese maame mi ya panti yo empabo odien yo tese me maame ko frifo su mankwala no so tese maame na sani miska ma bitia ti owa na maame ba na mka kire no se me pese o page ma wokumase maame ono dia ya no se me minya afofo no o ka sa kire me mintie ntimi no fofo asem de on kan bi ema me do to fofo ni bla yi life friend is the queer me di tu na nim se na ma me aka no se me do fofo ntino enya hwe se na ma me aka ya still me do fofo echi die me ne ntina na media no ti obefa abema na ye friend opiane ka me ho no opiane ya de bi wedwuma mu wonte fro no me ni anje fofo hu bio oye dan na yani opiani na ye adwuma ti na obi ankora wo ye ho na ni reje na ade na fofo se opiani ko twitwi ankora ni mu wo bula mu wo mbla ti okona mba ba ma ni di nechi ona ye kotwa odi nechi na one ne ko nti meti na fofo ni twa abe ne nti meti nsuo mu na agro na oni akora ni di na wa ye din na me ko ho me ye mo hye me nti me ko ho no mo no na opiani twitwi ankora nim na wejai na wa ma me ba na awro no ho na mba na kuntu no mba wala anyo we kuntu no no mo na ode ne kwati ahya wala anyo to ye me pa cha nti me oba wala anyo nyamfie sai satan no wala anyo e ko 3 years no go 2 years hey me pa cha ana brand no so nya sai opiani de minim ni ye ejibai na ni afi nti me ye mo hye me wo de wani bu a wo benya fie se me hwe ni fie ni akora afi no wo ko fie miensa opia be 13 di obenya 13 years 13 years akora 13 years me pa cho fie du miensa me pa cho ena de wo ba wo ko fie miensa 2 years abutuo me pa cho ena wo sodomize no me pa cho oye ni trumu me pa me chabu mo fa chabi awie me pa cho me hu nti me ye mo hye me ina metwi opiano na me holu no na mde ne fi nsuo mu oba apata na se hodi ne kwati no anase hodi na ta me hodu ni hase ka ho so na ade ni mu twe e de ne koro ina me frɛ fofo se o mehwe di opiano ya wala anyo na fofo ba nti oba na me se me hu se me konsuo mam ko na opiano de no kwati ahye wala anyo tunum na fofo ka kyerɛ me se anti wa dede o baba yi mo mi ti ho no mu na wala anyo kutu awe na opia ye ne sai na me se fofo nti u ba kyerɛ se onjai wala anyo na ondi mo mi ana no ka kyerɛ me se o me pe kasa dodo nti no ja me ho nti me bufui
me bofu na me didi opia na ta me ya no so ye ya me ya no me si fofo o papa me ya opia no na fofo no so ye ya baby fofo ni de o se me peka senti wan fi me ti me ya opia no na opia so ye ya me na me si fofo so wan ka san chire opia me san abo no me ka na fofo ka chire opia se opia ma ble dede ye ya wa ye ni bi nti na mo ye ya me nti me so me bo ne pa ya mo report asem no grandma police nti na opia na ye ya me na me bo nti ye fiefo mba ya na me kobo opia ma me amane me kobo na amane na si opia de ontumi nyasa na me say ma ye twan me di mani hu yo ne ma me de ma ye twan me di bani hu se opia yasa enti oba ye opia ba ye na ne ma mbisa ne se dede se wa ye ne ba ne se na ye no kre no se mama anya ne sa me po na me ni di akro ma anya ti fofo ba na me di gu fofo so na fofo ko ma ye twan ho na ma ye twan se dede di abetu manim na me de me ngindi se opia ba ye nti me ka kire fofo ne bla ne yete ne bla mu fem ka kire stay kram na stay kram se me nka makoma ntumi yem ya be hwa aka asem we ti anapa no me wa na ma ye twan ne kunu ene ne da we ye twan na wa say na man ayi ama twen Mamba chosa no mo de friend wo ho. Ti mo wa na ma ye twani ni kunu, ani ma ye twani ni abe ma o mo ba ho se. Asem na esi no pa me cho. Me fa nche no na me si yo. Ti mi twa so, ade fofo se o mo ba no mbe bisa asem fofo se dede na na esi enti me de mfa me ho. Papa Me pa cho. Papa Me pa cho. Ya ne ban fie mienu. Me pa cho. Obi fa no wone to. Me pa cho. Na de na woni ayi sa kra na wo dum yensa no wo problem dada na be ma bia fofo be ka se wo twa ntragu akoda ne so Mamba cho me ni asem bia 87.9 Kumasi. Nti ne maame mo ba no fofo ni said me ana dede na na esi nti no na me de me twa so sister ekua na me kasa ya na me twa so nti maame ne krampo na ne me nkasa asem no nti na ne me nkasa no my try no ne me nkasa di ba ko no di ba ko Mario kasa nti na one me nkasa nti na me share de bibi kakra so a fofo tumi ye me rough na me ka se me ko me ma me wo Kumasi o se on pene ti face day me ba Kumasi me dwane one ne kasa kakra so na wo ye ni bibi kro se mfa so bi ani uso ti me ya na ma me dwane free fofo nche na ba ma me wo Kumasi ti me ba ya na me ka kire me ma me se me ba fofo ama me kwan na me dwane na o se da bi we tu tini senti wo ko baby afisa wo kran ti ma me pamo me ma me sa ko Kumasi ti me ko ye na afem ka chen se fufu me ko me ma me onti me fi Kumasi na me konso a me to amo papa no me to bag ma me skenti me to bag na mba so a me bedi pass ata na ma me so a pa o panti na me ne na so a pa o pan me ko a me to na box 30 tomatoes in so box ma to na so aka una ensu ensu ba bia wo start so na me dia Akoma fufu me konso a ne bla mu hu me to sem na nyina ka hu me bi ma me pa chwan me yi bi nso ma iste kua no se jene na me de be kwa man bi ti tomatoes me kwa am top box ehye muses ne mama iste kua nsu bi nti adidi musa na ye dinya ya prot no na afa dia me ka se me kwa mama me wa o se me ma wo nko na wuhia bibi kura o mama de san no o mama gbo ahya wo eni ti na wuhia bibi kura de mo nti wo kura de o ba ma ba ma nti menye o kan sa pepen sa so mama gbo me ahya pa chwa me oka otaka me pa chwa oka pa che ansa na ye kwot ye nya ya efie ya kwot na efie o mu ade o mama gbo ahya wo oba wa wo no enya tokuro bi mu wura ma na nigie no obo ahyawo wo maami otodros hye ma fofo wura no obo ahyawo wo maami a one ne koye adwuma na wo ba wato tomato scatten wato homo ene ho ne ma ba ma onya bidie no me toto boxer set me tompa bo am tota de ka no wo to de boxer me pa cha se fofo mfa nhye mpia ne ne mamu me pa cha wa bra won todros ma wo debi ene we de na dia ya no ka kire me se ye ti obi fie ni de ye ni sky be chimi de aye ya ye de ye be ye bibi nti se
ya nya ye fi a ye betimi dia ya de ye pe bia nti wo sponsor no no abo ska no de akosi fie but if you no cry me ka ho bi na ye si fie no to aso we de ye nko ma won sam no content ma me nti emri bi na me boa me ho sa me ko ti me ko no na o ma police fo be che me wo kwan me sa we mawi anemma ye ho no mu police station na mo de me ko ti ye ko na me ka che mo se mawi anemma na menene na awo nkwala ni me enu nyina ti o mu tie na o ka che me ka che o mo so se o se me ma me gba ashawo abla onko Kumasi onko hu baby ame ma me ti nti me so me ko ashawo na me ko bonti o mpene na o mo ne kasa no ti asi ni ye ko fi nti da foforo me ko de ono kra ma miska o ma ye 4 million ma me ko e ba Kumasi ti mo ha na ofra me ka kire me se dede afa na de o ka na ma dwene ho mbese ye si fie no ti mbese ye si atakwa me se na be ye ntem na ye free blind mo because if you say opia asam ba ya na ma me no bom ye kutia me pra o tumi bom ye kutia asentina mani nje wo ho me ka che fofo so se me hwe ne ba no no watsia no me ka che fofo se sisi e mani nje wo ho no munti me kwa me ma me wo so nya na adwen se obesi dan ne dia me kwa me ma me wo si dan ne wia me san ba na oti asenti ofra me se obesi wo si dan no na me fra stay kwa me fra ne blind na stay kwa so e no kre o twa blog na fofo so se blog no we twa bi na scan so ntimi wo ska me fa mo ano na me de bo ano ti ne nyina me to bla ya mo anim ono so me san ne ska bi a o de to ne o de kira ne bla mo ti o se wo ye adwuma wo Kumasi e na wo dis scan send no so on fancy en kan de ehun si me pa try ti sa ne ya no ti me ba ho kra be hwe na we si dan na wi nti me ba no se e dan no mo awie nti I can't chance any ndua no nti me fa ba ko na me se na meto ndua no na obi se ndua no no me se sa me se 5 million kra e be so ndua na me se ne pepe penso man Satan no amani 10 million ndua ni sika ne ka na ye 15 million ti me kra na me ko Nyankumasi ko so ndua no na papa ne de bo edan no so edan no obo so kran chance na nso me anam sa ko fosu ko to bi ka hu na o de bo edan no so owie na o se papa ne so edan no beji 2 million ti ye nchentua na me san ne 1 million wo me phone so na me wo Nyankumasi e de ka ne de hu no koyi na o de kwama papa no na me buy me san ba Kumasi ntim ba Kumasi na fofo ka kira me se o ko twen light na o ko twen light no o ma ampene so fo so ma ne twen light no nti ya ye nya ye mita akeye eso we bi sa mita ne bo ya 5 million oniska nti me mo ano ena m ka kira stay ku ana stay ku asa no kre mita ne 5 million nti wo bi afasa no na m ka kira ma me no sen so uji di se fofo be di no kra ma odi ha mintumi nka ho hwe fa san no na m diska ne san ni fofo na odi ko ji mita no to ji mita na echi kura mpo me ba ni ye we sisa ye no ma nyina akwoti na fie onti me ba ho ti me ba ho na m ka chen se fofo baby I want pese me ye bia ba no see you ti stay ku aba ho na m di tu na nim se stay ku pese me ye bia ba wa na stay ku ase se dede na so pese ye bia ba fofo boa no see you obebo ame mama ye ba no na stay ku ase se me am di misika ye ba na ofa ni omengumu mama no see you timo me baba no frɛ bla no be ye bia ba no no wa ma bla no so si atakwa me 2 rooms wo ye wona bla no say baby am pesa me ya ba no nsuom ɛhɔ ye nsuom titi se me twa blog wa ase nsa no wa ye tabu no si so na me ti ase o se ahweane cement no me say ni 10 million ebe so se me ka kire fofo say me 10 million wo eja ko ho ye tususun bi se me kwa amaji 10 million ni dia san ne no na wa dia start na ye wo ayi wa ye twan wo ho ye wo fofo wo ho ye wo pia wo ho o dia start ama me no si yo Kumasi ase no me fra no no se ono de ontumi nya san kwase adwuma no na me se me amepa me sika kwasi blonya no
me ba ne ma ye ba no wa fa so amfa ni sika nya nkwase asem so odi ni sika no ebe ya ebe sane ma na ontumi nhwe ma omunya san nkwase ade no because na adwuma no ni time obehwe se omunya pia ba nti ontumi adwuma benya adwuma wo na sa betwa yi wo se na adwuma no kosoa sanka bibia nka ye nchentua o mita ye nchentua diamonds wa ye nchentua wanwan ya ye nchentua en adwuma na bi so kaka wo be ye wo Kumase no bi na ade be bia ba na timi aso sponsor mu mienu mu nyina nti ma me kasa akire no no se ontumi nya nkwase ade no na me se na me amepa misika kwesi blonya ya etwemu na me ne nkwala ni nyina ba ye ntu kwan bio na wo see you ti mo ha no frame se wa kọ baabi okoye no mo se so no amefa me ntama obi ba wale mi nti ompene okọ hene baabi sa na ka kire mi so amefa wan free Kumase a amma ho a obi ba ware wo Kumase me pa chan nti obefa mi akọ na me se me so me pese me ye bi aba ni to ka kire mi se so obefa mi a ono aboa ne ho nyina obeye bi aba no edi ama mi ntino me mpene no obefa mi na m ka kire mami tim ka kire mami no se me ni fofo asam de emfa no ho tim me pene so ma fofo na obefa yo de ka afio na obefa mi ne nkwala ni nyina ti yakotena ho 3 months yewura 4 months onye bi aba ne mami na m ka kire se fofo fridge na m de ton wan de wa mami de aba me ba ye nso unye bi aba ni timpese me sanko ti me fere obi wa ha no mo se o se baby ame wo no o mo de ho ama obi ti me fere obi madam na wo ye de ba ha na me ton drinks ni usuo wa nwanga janshi okay nti ni ba ne ka kira me se me yi me fridge no o mo de ho ama obi ti me fere madam bi a enam ne so ma me konya ho ni anwanga ho no na o se de me kura ma ye bi aba wo baby front baby ame won o ba no abeton wan de o ti me so madam ne say ni osika na senti me ba man GND senti me ja me fridge no na mba be hwe say no kra ti me ba ya no no so ya me style bi na me nya obi front de ni inside o ma me na me fofo say fofo James de ne ho na ma me ti me ba be yi me fridge na me de ton wan de o na fofo say you member yi because now when me so obey bia ba no wo ho ama wo ti won ko no do oniema na fridge ni bia ko me pa chan nti fofo ka say you no afa me bo am ho am be ko no frame ka chan me say so wo be you fridge dia wo ba be you onioma e wo me dan mu nyina na fa free ho no mo na me say fridge keke na mi be yi won so so person o ya me ho ade me so person o ya me ho ade nti me person me boa ti me ba so me no kan say me ba beto amade ton no so ni menye ska dia aboa na o dia toto me ho ni o mani bi wati ase ama me na masamba wo se me meyi me ni o ma se me meyi me ni o ma dia me no wa ya no fa me cha fa ma me wo se wo ma me hwe na so ma me hwe dia me se kana abedi ho no 21 million fama me na me fa dan because unim say me ni baby a me yi me ni o ma sa dan no nyo ni nesi ye me na top brought me bi wo ho a ya me ntia se ye ka sa asem a precious ka ne ye no kre because ye nti fofo no asem but ne ye wo kan na me gina so bi aka emema bi wo ho a munyan sa de no so wo ye be ma na wo tie me na wo ne wo yire a struggle as fie ya mutim but edru time afie na ye complete no a wonu obe yi nya se 1-2 pack oniema 1-2 pack oniema na ne refi se woni oba no ne bresi ye wo pe we o mame kakra fan so into oba ne sika wom obu okra man kra de do se chen be ma ne de no enso enu an no woni ne nya asem 1-2 na ya mi a ka wo be frɛ dwuma beba no na nka wo track is wona wo be ma ne mom ne ma wom wo be kwa agame na wo ne ma wom wo be kwa dwuma beba no na wo ne ma wom na wo kɔ na me ntina mu 1-2 pack wo ne ma enso I dan wonu na si ye atakwa me dan wonu na si mebo a enu ya blog dan atakwa me ne de blog de ni mu na moti a wo kan say ene wo be fa fridge de afa ne ma blog de na me bo me de exactly the refi because I complete into so ono ane dia
meme bi ta yes I mean se sa de no na fofo ye de but eye meme su se sa wo ne ma pake wo ne ma wo na be pake wo de nti me oka sa no na me call nti me call na me say si wo mo fie secretly say mani bi si wo mo fie wa bra mema ne nya we what ho no osini de wo baabi eno so na mema ne kohuna na omumu ne yo mo di kum ase abu afu ne mu betwa hweda yankwa nti me call nya kuma se na me say fofu o ka se me be yi me ni o ma me so me ni baabi am di kogu nti fa me sika na e wo ho ne ma me na me fa ha da na me sesa me ni o ma ni kogu na me nko se me ka sa na o se o e bufuo na ba nti me fa ncha no no kra wa friend papa abona mane say wa ka asem bi a kire me no adwene ho anya ne de ti ne papa mra no me pa me cho na me see you ti anapan mo wa na ne papa bai na fofo be frem say dede me papa ba na me pie ti me pie ba na ne papa say na adenti na me ni fofo ti na blonye masesa me ni o me nyina ba kama blonye ye nyina ye di ni kama ada na masa akọ na msi anya hwe na se na wa kwotie ya uja wa akwa tena kumasi nya ahyawe na wo bo wa wane kai fofo papa fofo papa se wose de uja de yin o se mimi ja kwotie fofo kwotena mi ja wa akọ kumasi no enya ahyawe na mbo kumasi ada na maba na mesa akọ na papa no cry ni respect the man e ba na yere papa no mi fi kumasi kwa mi didwa e de komo omo we kura ho fofo kwate no uja wa aba kumasi nya ahyawe na wo bebo se ahyawe na me bon ti se ahyawe na wo bo a eniema na ya wo di ahyawe sika to no wo ko omo reject ma me se papa no ne yire ne hu misisi ya obedi mechia se mi ko yi ska wo me fon so man mi ko yi ma no me fi akonso a me didwa enam amuti tomatoes je ne nam di akoma omo we kura ho nti akasa no ye me ya mankasa da na papa no ko na fofo se ni papa ntitwi nti me fa ncha no wanti di ayin onti twi wo si asembe na papa ne kai ya fofo so wanti twi no kwotie ya mi fofo kwoti na mi ja wa kwoti na kumase enya ahyawo na mebo ahyawo na mebo nti se impenifo kura ba asem ni kura na omka se me ne ba ma na ti na mi tu kwan kokumase ombe ka se me ba ahyawo nti mama nkonti wakasa mankasa 87.9 na papa no ko nti papa no ko na fofo pa me cho se ni papa nti twi se me free me ne what twi dia na me see you mate nti me ka che onu kra ka che me se de fridge ya wudi koi ska be na de ko start na me se fofo miniska na me ba ya no mu ji lo wo ho simpase me ji 10 million na me de start no see you mama engineer lo ni de slow ti onu abema miska ni bi nti ade chin no no ma me 10 million se me fa 5 million se me fa nko na me se 5 million kwale ye ntwa omudin me de bi ko to books ya ma mu enso ti wo de abombo se 5 million kan na nya 10 million se me kan no wan kasa no se na emenda nyambo ana pa obekọ ya ahima won customer onu ansama no na wakọ bi aka me ho ti me da ma de chin wan fa ma me ano dai me pa chan dey chat for the road or party maker for the road was that na de chi me pe bi aka ho ama nti ade chin a me ko wan fa ma me no so de akọ na me de besen no na me ko ya ahima se oni skent me de besen no ti me ba Kumasi be 2 weeks me fra na on fans ene me ti ade bi me fra no na mpa no chewa ti amisa me ne kasa na me ti obi kasa wanichi na nipa ni se fofo 5 million fama no na one ne wo ma fama no na si de o de fra ya ahima me ne ya ahima be kasa nti fra no na o fansen no ti me fra ya ahima no mfa me nu akotoa wo na Kumasi wo ti me fra me nu ane na okọ no kaka che ya ahima na odiska no ma me nu na odisen na mi na me fra fofo se ya ahima de asen na mi no see you say ya can now de be fa ne ma go fridge no atom me pa cho okay nti enu echi ofre me so me frɛ ne ma one nkwala no kra kasa ti da kro enwie bi me wo hwa na ya me ko echi ma me mba ne ntimi
me ja phone no wo fie se na be ye omo nkọ enim ho ti omo bom the phone no bo game omo wo dem ti me ba e na nkola no se yesterday ade bi aba WhatsApp na me share ti me share na fofo na testing wo WhatsApp say dede makofo ba ma wale me mpewu biom me ne won tina biom ti wonya obi na opewa wona na ntina ti ma fra no ma reply no ti o ma na me am friend am si fofo me hwai bi wo WhatsApp me njin di say ya won ti pese me bi sa na o ka kire me no se ya mia me se ma wale me mpewu biom nti wonya obi na opewa wona na ntina me ne won tina bi na me se fofo oni me ntina biom a wa wakọ wale obi na nkwala anu so e no se nkwala anu maka achọ se wale no munya papa nya me mpel mo o kan sa na kire wo ana wo de bi te ho ma me fe bi nkan ho o ka che se ware na be ma ne fa nkwala o se me wale because ye fini nchan ya ye ba no ka kire nkwala anu anim se enya mo papa ne me senti se mo free ho ho ya o se ye fini nchan no nkwala anu ye o mo de nka efise o mu so se ye nko ba me di omo san kokuma ase na ye omo de nti gina se de papa wo si treating koda nti e na be kire se omo free won chan a wonu mu nsu ana wonu mu nsere nti o ka asa ne de ma nya ibe nti on fra me na ya me fra no on fra me fra no so a on ka hwe ko se se ba ma no ko school an Nsem bui ti Nsem bu na mse fofo wala nya ko school mo bi akopia ne ma Nsem abu iti hwe ni me hunta ya asan de ya kakra no se maka cho se me san no wan se mpom amu because for mama ma wale iti for mama me kwatena me ile nchan ya wo se wonye de ya ne for mo na me se na wa fofo me nka se me ntumi nhwe omo o da wa wale na emom me yeska ya asan yo mo na me nya bi fa hwe no se ma for mo amle ne pa de nya de a obesa ne wan sidi mpo na me se won sa ne wan sidi kura de ne de me ne wa ya ne de fa me de ama me no se de oni mi aye bi anfa hye me tinum se eye nkwala ne de me ne na agi efu ya wona na ye ne hwa mo de nkwala ne de wo tama wo hia wo na nkura de wachi me ba cho de wo nkura no wo frɛ wo mo se oma ne skanko nkoso so nkogi mita me ba cho me enko bodan so ba cho de nti me fie me pa na me de ma me ma ya ye nya isase ye de agapade na ma nkoda no ma me ne na agi bre ye ne nya ya me ne na agi asase two post edua be ma ye bobo na me se ne o ma me abani bi o se o ma me bibia na ye nkwala ne dia me so a onsun me bu shan for the list blend du onya me ho ade edu nti se wa kofa Lucy Lucy ni ye hwan ono ane wa faase Lucy ye hwan eye fofo wa faase me pa cho ama ya wa wunim me pa cho nti na menti ase nti me bisa bla ya eye fofo ne bla pani no se o ma me ndwin boni bia na eye fofo wa faase anso ene fofo no o se Lucy ya no wa faase no ono na wa kofa na oneneti ebia woneneti asa oba bia anka ne ho enti ebia woneneti agya na wa faase wo sisi ne niema no anu aduane ma ne kakra but enye ne mpena na oba wa ye ne ho ade oneneti ma ne mpena me fle me afia se na fofo aka kire me because Lucy de on to me nyasa na ye fofo wa faase na me afia se ne fofo city anu mi suro se mi ka bibi kire wa obebo me nti wo de agina phone no so na me bisa opia na odu fofo ye adwuma no na tie ti me fia se fofo because fofo na nkasa ka kira me se ya wale ama no ya kwa wale abele no nti me fia se sa na opia fofo so sa na no didindin nyina na no mbonwom ma ya kwa wale abele ni na opia se hwe obi an wale mele ni na time yesterday de ni fofo te bla ya mu fie wo mu nyantu nkotena o mu fie kurampo na Lucy ni fofo twempena dada opia na ko be fa ba wadi fie mi no to no me pa cha na ono sitama wo ni fofo tie no a na Lucy ba ho ni nyina na ye fofo mpra ni Lucy ba me dede no me ma hu sister dede sata me nyina bo hu okay na unim Lucy ne pa minim no ye fofo dian ba eni Lucy minim ba mo ka cha me so mo nyina ye busu ampa so se bibi tu fie mo nyina abehia
almost a munya ye busua ba ye behwem because it's the case will be what fast no will be a na che se ni nuaba me pa cha ni nuaba eba enti ba ye den se fofo betimi akofa ni nuaba eba ene natena dan ba akọ se ne mpera me pa cha god baby sabra yo almost a munya ye busua ba akọ enti ma me ndwen boni eso ene oni Lucy na wo wa ye ne ho ade onya ne ho ade so say Lucy man pressure say me be me nuoma wo dem me be me nuoma free ni dem edan na me ni nesi no o say Lucy say me be me nuoma wo ni dem ti dede ti ase na be yi nuoma na me nya kwan wale ma wale na unyi ni say ebia na fofo pese wo sign ba nti na ebia wo ye sa de no oh mu die hello fofo Mami. That's the same. Are you na musu e? Nyame adom ya ho ye papa. Na wo yire Lucy na ho ye. Mere Lucy ben. Wo ngare. Davi. Yaso wa wade o tin kan kra de ye be che wade so obi ware ya ya ma bi ntina nke be yaso wa wale Lucy bi. Hello. Mitio. Eti se wunya nware edi ane ye hunu se kwan no da so da ho. Fofo edi ben na asi ewo wone oba na wone ne tie dede entem. Dede. Ai dede. Dede na me na ti won. Ifa no be eni ba penya anya 7 years or 8 years. Dede on tina me ho enya afida. Onya afi o me hoda. Dede oba obedi 3 days 1 month 2 weeks no oko so on krami but me atwefo afreni sa oko a no dum phone so when dum na lord me at black race nti o mo se onu ana kuma to ni mo na afreni e ma bi san kodan e tore bi mpo na oko ni se ma ye ni friend mpo nya ti ni ka sa pe ada se mi di obi ya friend kwa na o ti ni ka sa to bo so akati no nti ya sana mi ni na ka sa no aba nti oba o ti o adi kwanti ami ko eno me to ade nti ma mi skaka kan fa to ade na ba fosu wa sata mpuna ni mi bla na egma na mi bla ere makati mi bla na mi bla ma mi ska mi bla ma no ode aton ade so di ton ade a o mo si kana si si besa pe bia ma o ton ade na obo se me fifu me ba na de ko dede ko ya uko ide ni siasu matina fia dede a osi o ni ubla fie na utinu lempe nti ko haidan am si you nti oka oba na ko ntidako osa ko na oba no ti fufu ni si haidan o haidan a ni ko bi asema mi ke ubeka se mi boa nti una haidan dia mi dede mi ko mi kan papa o chef mi ko bi am si you mati the bedu baby am sibede je makwa ko high dan ansa na chemeka se me play na maide maji plot there e bed ti scan ibeka sikafu for head ya so plot na dia ti dan ti se tabo dan kwa na e bebu bokwa wa ofi o si nti na ye juma itu aben obua mi kama nti e ko di plot bi obi o plot no sanye ipa ni dia ya busia sase nti o mu si scan ni bea sana scan mi sakebi ana sata na de genu poni ho ala mi saye kabe ala mi ko ere mi ko di atase no fofo nti o wana mi friend ni said de ti said de ma di plot ni nti bla be bua mi kakra ntiese medidie mu ni nyoma si ni nyoma nkitinki brabe boam no si oba obedi be se 3 days pelo okwa ankrami o okwa ankrami tu asona yeti o pa nti da ko mi sa ko funda de sa ko mi fia na enko se e ba ni sa obedum ni fu ufle ni mami so ani mami nfa nti ba kumpo de
Ojamba be mana oboni bi so olanyu no try no for na me chabe so janu to me so 3 weeks first year okoi me fair de dia an continue friend mama ala senka bata de nka obetie akra no su a nka bia se de oni untempo a nka wo mama no wo beba beji unana no mpo akra no su na ado a ntumi friend mama no na otie su na akra no su no mama ni said the journey in check. Yeah. 3 weeks. Now, Crown can for the big gun Jackran. To be a crown of voter. Saturday now, almost fled be fled the Debona man, Nsem, the crown of voter, and to be the Mama Busha for. To me, call me die. We be full to silence. Intimation like their friend or our friend, and to me, friend, the general shoe. Hopefully, patron, I know, no man, no, Marcina. But me banya kwa 25 kwanu bla me ba mi ko bla so ma busha for so mo mpini bana se so no ni kasa o vota wana na midini ba 3 days no tama kran papa okoi eno man fan shemi mu se mi no awu mienu na se me di shemi mu se mi nu jae dia nti wo na wo ha den me pesa den ti be dia ni kasa de ya wo ye no eno se bia mi hu na abo mi hu so na nkoda ni ntia nti mu ya de na mun ka hu se nkoda nti na magini amamu no ono si yo nti oba won ko bi bisani se na ya ti watu ya tina mi wa afida ana se nkoda no omadi ombe o mi order nkoda no 7 years ba ko se da be na obi adi mi birthday o mi order oba be ma na tukwan eko please be beti na wo about ukucha seconds no afaka pa na uko no afaka pa minim blade obo ibi so si mi tonsu mami what the amika ne pa tie dia wo ka ne pa fofo nti omwana oni baby gana ofeni se me fia no ni tu tukwan ko se mo no mo aba no mo e ya wo mo ko hye mo mo kwan kwa kuma se kwa ye dan so no dia mimini kumasi a na owo na winim adwuma kora na oye wa ha na mi bisana oti first start no mi bisana oti ya obetre nti obetre ya to fi na mi si o mate na wo so adwuma a wa no no e bia wo obotre like adwuma wa sua no ama bisa so ya obobi wa anti mi bisana oti obotre mi si so obotre dia nkoda mi peso di o mbetna kuma se nti peso nkoda no mbenya omu ka se omu papa ansho omu ti fa omu bla na mi ami hwe mi na let me assure omu ti na mi rede mi wo omu no obi na be hwe mi ba ma mi na ochi uba na oko ni mami otimi ni mami timi ni kwa timi ye mi aka te mi se de se mi kwa abeso mi ba mi njale na mi ada oh de ka se ma se wo kwa abeso a wo ba wo fifre wo mo en Canada abeda ana wo so wo ba wo nware ampa no abeda mi njare ampa ya mi blam neti mi njare ampa ese wo but sana ono kwa ka cho ma me se wo nware ana obi sa ni ma me na oni ma me se anya de ne kan na ono ana aka na asem okay ma mimi sound say mafia no a na o se oni dede tu kwan na wo ma be ye adwuma ya de no dede si ya wo bebo tie ye tofe na wo bi sa mafia so se adwuma be na ye o mo be ye mafia de mi bisa no so mafia no so no wo kunti oba oni ni kule e ka ma so na mi tumi ni me ka ya asem ntina ma me dede ma mi ankasa de no mpinya wale no so otumi akwaka baby se mi anya mi so ba ni dede nti won pini ma mi wale dede ba ya se ntuma wo mi ni na wo ntumi ko wo baby bio nti o ka sa mi ti dede se nu o ma mi akon o ti o dede de mi ma mi de on tumi nkasa se mi ma mi waka so be fle no na wa bisa no
say be a wo did the demami atem sabi son sabi nyado ashawo ena obono ebia no so nti na ama de demami ampe wa asemda me mami na me semika semi say the additional about onka sentia de demami da se sesebrei o mame bo ashawo ewo kumase ewo police station wan ka bibia sa min kai bebia onu de mame no ebe je bibi etia wo a kire so won pe wasemu a ebia na ejina de watinti but madede no wan kai wo da wo ka se ebi o mame bo ashawo no mane kai wo de brebe na ase fofo ka asem no me dwane akọ kumase no ni police for be chi me wo kwan so no no me de me call police station won dabi ojina so bisa se unkai se fofo kasa no ojina so fofo edini ya wo dedodo kasa fofo unkai se meni abaya mo ye dwane akọ kumase na wo ba chi me wo kwan so ni police for police station won mo se mimi dwane akọ ehọ no mo mbisa se na de enti na me kọ man kra wa wo se isebre ma me ba shawo ho enti me kọ de me ba ma ba ma mo ka cho se unya me ho ade enti untumi nya me sa no o me na me ka tro isebre me ma me ba shawo ho enti me kọ de me ba ma ba ma me sa na ka me ka bi bian tro Masa no kai denti kro be me fi asam ni nkyeremu ho ene sen wase me fi ano ko bo ashawo emi bi mi tu kwan ti me ba ya no ina me fi aka kire me se dede mo wani nda ho na menua maame ama fofo akosi menua maame ama mpranti me hu se maame ama mpra ni fofo me bi se na ni bufu na kwa kire abaya no bo no ayo mefia no enua ama fofo akwase ne pe fofo mpacha wo bi gina won chane a asa wo haye kakra enu nti ya na ama divided attention me pacha ma wa adwene na komo na yedie ne so na yenhwe na wo ka che ye beba ho ukokose mafia nua bi e fre na ama pe mafia ma Because in the Nagan, we are no similar romantic, no messianic, he said. Women plan no, the benefit must buy. On a bona mania, 7 men plan. Abra and I means him, Mamma Manipe, and then before I'm boom, Mafia. It's in Sinipe. Oh, okay. But Mammy, Miss Awadia Bako say, sir, were you dede everyone chain wa be kuma se wan krawo bosume mi ensa everyone chain wa be kuma na eye wo se nyensuo bi wo be ton na mo mbra foforo bi en wo be bo ana wo be ma wo ha ore ma mi mpema se mu wa dabi yimasam na no me say ususu say de wo ya no wadwane afri won chia be kuma se wo ka wase me be ya adwuma no enye nsuo no wo beton enye tre no wo bebo enye tofe no wo be ye na momo no wo bebo bra foforo anase wanya be ma foforo wo ha wo adwene kira wo sa na no for bad that in na benede said the ndinachi ana oba o se o dem kura ukwaduma ba oba be ya diboni a oba nti se kumase ona okono okofa be ma mini okay meba na se ofri kumase nso na bia osen ba wo ho back ya eye wodi dwa wotumi to boxers wotumi to singlet wotumi to mo tin tomatoes any ade e de ba fie na wodi dwa ba fie odi dwa good eye wo bi se dwa no a wodi ba no nya wo na wodi sika Sunday no sika no wonya free hene no wode ba Bibisa na oto wade. Bibisa no. I starting here to box na oto bia mi no. Bidi tuwa ma osa jani kokumase. Osa kokumase oba obetu se na box na here singlet manche. Na wo fo ade na ma to ade ablewa unse ni. I jadi mboni na ususu na nso. Enye adimoni na mi mpe box no. Ana se mi nko be bia na wo oba nso ni mi chenka mi sha. Mura ta ushe nti u betina sa meshe nti enu oni mi kun se onu yi ni yemu ya de mamia ni mu mpe nti ni susu adwumbo ni ma no
I'm see you with the machine. Nti so onu se nu oto wa de kwa na unu kwa odi eti boxers ne de no oto bre but na won hye oto ba ko pe oto ba ko pe na wo kwa wonya wo bi a wo pe boxers hye sa le da bi bisa no enye de dan ka won ka boxers kwa nka won pe me pe ade ti na won pe boxers hye Baby, me share me who take me. I therefore for when you my dosso. Baby, I'm not. I react more. You'll be an imitation. Oh, okay. Into ya na pesa would ya na a free na a dangle. Make us a mania brena was so hostre, and your member is a secret as a boss as the Kramusha. A chicha diana do na my heat. It's a muddy any wound time no lost spam counting in a cajon. And you won't know ya won't shut down pet until you are talking about Sanka and can shower the nim not just say who now one cry to the Biana corner crowd or the amount, Meboa. I somewhere man's smooth panty share. A beam pepper to say. And a bema to a beam boxer shanty. Yan far and a horn tour. And noon a ya won't top pants and fam ma o yiri. Me. I didn't crochet party that anymore. Mamma, me know what's an own top pants, and maybe I send me by my cocaine. What's me a question you want to me, no, mammy. Me not in our own top pants, mammy. I told you, be me, pants and a sham, me say, me, mammy, a Toma, mean to me, shall I own wrong, me boy. Me ra, me for me boy. On top pants, mammy. What's me patcho de wagina won chen wo ha me. Ka che ne se on kana no ntum kakra. Maybe Oba no kasa mo amfrem ntimi che ne asam obabi sam ne ya no. Aha. Enti me bisa wo enti de wagina chen ne ha me. Ni wo kan ye ba ko ne se. Wo ma me ne to be ma wo no tie wo so wo no start kra na mu twa be. Mu nyina mutumi kokko dangura mu kotwa be. Aba no kra na wuntua ne ka. Enso kra no no da sutwa but ne nyina mu no. Wa mama ne to draws free kumase bre no e de ma ne chance wo wa be woro wo kowram eti aye no kore bibo onu na si yensi dan ana si e be si dan na mi ko fa aduma eni ana ka chem se be aduma ni sika no ye di beka plot sika no nti e ba tete ana mi ni ko da ho na ye ka be ba ko ana onu atiti na mi sumi twa ni. Eti wo de ne yes abefuo no like mutwa abenwa be senfie sen. Oh. Onu mi ni na nka bempo anwase. Ana mi ka che se de no. Onya 20 na mi nchen o onya onu ni 2 and 3 ka ko na mi. Nti kwa na mi be bisa no because so onya kwan tra won nchen. Eti me pese me hu se woni ni twa abe no abosomi ana senfie sen na mo da mu wana. De mi ni kai no. Ya ka busun ni pe. Okay. Abusu dede ai. Fofo. Yeah. Fofo sam Sudi ya wo dede e. Sampele ho no mo ye twa abesan. Fofo. Onu nya opiam na tete. Ei. Menu atete ansa na opia be ya obedi wala na tunu ya me bufu ya me semi nko efuo mu biom. Fofo. Nisika onu so maka chote nkasa ukasa mankasa ntifama no. Asa me bisa u twa ntro ato me so nti na me bisa u no. Mi ntro. Anya kanu kura bi ewom. Dia mi na me kan ti safo ma na mi nkasa. Ele mi na kasa. Se woni no etwa ba. Se mu twa bosumi mienu, se mu twa asan, but eni nyina eye adwuma. Eno so menyi ni sei bi a obai wuti abeno na wo ma sika sei bi a oba wo so sika nie yeti aba na wo ye ne sa. Sabobium. Mese oti abeno asabosumi mienu asamienso. Muti ye no wodi ne sika ma no.
sika na edi be si dan no good meba na sa meba ma sika no na mudi si dan no nti sa dan kro yanso na na wo ka kire ne se woni chefa ewo mu no mami tie dia mi ka kire no sa baby amini ni ko da ya o kan sisi ya mi ka setuma mi di baji plot no hu ba asem ama de ni sa kokuma ase nti oba na ma twa ba fufuro mi di sika no bi ka ho na mi di ko di plot no that na plot no 25 ana mi ko tia 22 million ana papa wi fi abroche ba no si plot na mi pandi mami na nyani dia na ya buchi asa nti wa top plot na anti on top plot no mami ana mi tempen for na mi ko fa ni cho na mami 20 million na mi di sie na mi sa ka be na mi di e bi ka ho mi di baje nti so ka so bia oni mi aka be na e dia si da nyesa ntiremu ho Dabio se fofo mi bisa wo se mutwa osumi mienu o se mi yensan utua ne ka na wo beka che me se sika no na mudi si dan no ansa na mi bisa wo se edan kro no asese wo se 1 2 3 mu no ansa na wo besesa wa no Babisa plot na mi jenu abena mi ni cha ya di plot ya fancy dan me mama wanu mo me de na me bisa wo ne sesi woni ne ya adwuma no utua ne ka wo na wo ka che me sika no na mudi si dan no mama wanu wo na wo ka ye meboa wa se ya fank oboa mi na ya ka nti mami fa adwuma ni me fa ko di plot anu na di agi plot na onu eni ho na mi si dan onu o fle mi se o pa mi cho na obeta ba nti me si dan na wi am to there bi mi twa blog ana si okay wanye sika kakranti cement ni bo ese na mekan bo ese no se ni stremi ana mi di fanyu ya okay ana mi di fanyu ya tinata se edan no kra wo si ye no kra so ne kakra wom ni sika wom oh ni kakra wom an mi ka ko shi ye wom na na mi kan so wo so ye oba mi bua me yo ba pa aha nti sa oni ba ma ate la se utu ni train shampoo utu ni train na ukutu treasure se oya odan me kuno no okunu no bisa no oni ni mami timi jira ma ni se treasure no enya wale na nkwada no hu treasure na metu oni kwa sa ga no ti oni ni mami di mi fa so enti ma ye hu kwa na do fa so na ye hu because na wo ka say oni ne tia no ebia ontena won chen wata won chen abosome na wotwe no osan kokuma se ne ade me pese me hu se ade na ma ne basa na olaki bibi wo hia bibi a wonya fama no ana na ne ho kire no media na mi ni mo ba u bisa o so asa mi bra fi ona wote no na ompe nti se mi ti dan obeba nti on ka asembia nya de entry saba onu o tini bless you on no ompe nti se mi ko haida na se mi si dan dia obetina mi che onko be dia bi ọba ni be mati uni na wo wa usi we uni na wo se onye uku etrisa ya nkwara akwara ya uko na ya odi omuko so kwanya se mo hana obeka kire oni ni mami uni kwa amudi mi fa so dia mi ka be kana sem de dere de won ka na asem de do na asem na wo ka no enti ni ya frɛ wo no ya gidi anke ya mfrɛ enti ka kwani adede ene wo maame de wo fa so ma yensu yentie bi yetie yaw ene wo hawo adede ne wo maame de wo fa mu na ye wo kwani ya de wo no mbefa so ye dede no kama mi ni tuna ni mami nko kuma se nyina no onya wo mi ni fa yefu mi man ska kwa se onko hospital no da de no ama ma ka he ebiom owo akra ni wi anche na odi akra no tu kwan mi ni be bi okose mi bisa mami na o se oni be bi ose mitumi ya for so ma bresa ansa na de biaba na ku bi mo akwa ofu ka akwa na mi ko bisa no si ade de se okoko ni na na mo egba no nti bida na de se mi ni fi abeso ba mi njale na mi jadanti oko
ina na mo wana sa maame no ka che hey mami mimi njale abra mi nko 40 mimi njale akare de betina mi wo anti mimi bra mu betu se didi ma ye asem bi oho a eya waresem ye ne yakunu eka ne dem ukwa che wo maame se wukunu enware maame nka da na mini ho na obebisa amase na maame didi na tem ti me ba na ka kire me se me ba ho maame se mimi ndwale me fiefo ba me ndwale nti me bufui so no abeka no kra me bufui maame kwa maame so na maame se mia na me kan mia adwala asa mia na me kan maka na o maame wone mo betina dan kromu da na wotwe no wahunu se wukunu kotwa ba wonware me ba cho da bi me maame se mi hu ya nahi wo hu ya nahi yeti na o maame se hu ya nahi menim because o ka kire me se ye fie obi awale anwunani ni bi wa moa no ye fie obi awale anwunani ni bi amoa no enti sa ne ba ne me na o ka se kire na me ntie dia me nkwa ma wale okay ya ka se ka kire fofo ne sister ne blaire no kura fofo mami o sa maame awo ne ba na watete no ama na duru sampempen so sei na woni se be ma bi beba be fa ne ba no ne nakotena hwe ne kama na ono ne ho ato no na da bia ne be sorry a maame hia pant maame hia brazier maame ba wo no wa mama dwuma ye na media toto ne ma side ya brebe ma no ohunu se be ye maame na hyi sa wade fon bai na wakoro no enti wonyi ni se maame ne pa ne won pe wasem nyina gina se na wuntumi hwe dede yie ni enti ya obu dede no mi hwe ni ye dede na nka no se ana mi kan che dede mpo se dede mi sa mi pant da ana mi kan che se okoko di oni maami o mi meba wonu wo batia ne mebi wo agisu obisa o ansa wo de ama no me pa che wo bisa ne boxer ene otobre wo no osi de wo bisa ne boxer o ka che ne se de me hia boxer no otobre wo da bi so no na hu na ni fe no enti e was a so as a man eni se wo trama wo yire beka che o se oh be ma ebia ma miska nkobo miti ana to part ma me etune bia ya na efe se wo be ye saade ama oba no e ma ne ma kete bi ne ehia free be ma ho enye mansion suban why suban mi se wo su oba ya se wo so yoba na menye be ma me no ka se wo se be ma se asama onu de be ni bi ni enye fe etini yesi ma ye hu no one na wo ka se ebia de enye fe me hu se wo problem nyina ne se dede entina wo nchen no enka wo panka de bia wo no yire nete ana meboa dede no ahu ni maame no ahu tama dede ta ni pepe na o de ncha me ma me say tama dede so de wo ka no so dede na ni maame no mpemi tia se dede nyi se first one ana maame ni flame ana mi ko na obisa me mi husem ana mi kika mi husem ti that mi de mani de min kan da mi mani acho ana maame ni bisa me se na mi mani no ya na ye no ana mi so ya di wo mi ana o ti ya di wo mi na se no o ye no obisa me sa question na mi singu maame on pese ni ba no be wonti e na mi ko fi am fled dey so me ya sam na o ma mi bisa mi na obi a o ba fa efu o mo mpa se o ba nto anye ku abema no o ba be hwe no na se o bisa na ni hu asem no sa ni hu asem no on pemi ana ase da wenye ya ba di wo mi nti amfa manyi ya wo mi asa na ya mi ya di wo mi nti wenye ya ya o ma mi bisa sa asem nti fu akona ma mi ni ya mi tu de trincha na o mu hiti na mi konso ena o mu ko o kira o mu ko because bisa obi abedi ma da se na mi fit nka de de asem no ba won fu anka mu be sinka aba ekromu aba bisa de hu asem nka ba de ni ma mi bi ni ta wasam said ye wo ka no a
Senko onyi ntumu so beba betu ne ba ne trinsen. That me too ni trinsen we mpo 1 month do na mama no start so on meko. Wutu ni trinsen we no na wone na wo ana wutu ni trinsen we asa wone ne ba wo. No onyi na no kwatu ni trinsen. Okay. Onyi mo no wo hwe no na wo mu wo hwe no ana se o maame e na hwe no. Oh me hwe ni kopie ni nyina. We hwe no. Na second one no so eh. Second one so share no. Second one to send or to 2 kwanti man share ni papa. Okay. Na me da sesa wo ka no kra wo se first one dey wo hwe no. Second one to 2 kwan. Minim say wo pese de date na won chen. Edi adwuma na apart from say yen kwatwa be. Edi adwuma na wo de man no ebetumi ama na ye stable. Yeah, we better now one chain. They don't also for provision to me never. Man is canon to top provision because some man is canon to talk at the end of it. Or talk at the end of so on Wajai. Oh, Ma, me 5 million. Ma, me nene bla you no got to provision. Ma, and one I did. Nkwalani yali and one I did chop money in a scan say. Satan na mintu kwamba kumase da sikale hye ya o se me de amame maame me de asane me maame mo de amame me mpra maame hwehwa amame dede o se me de amame mpra sikale no ne edididi o wo dede na ka me fi se ho na wo ko no nka wo di snap beko ka wo ya na account to no me de ba ha wo di mbeko baby o se me de ne ba na yagu na ni mu ase o di mbeko baby. For said the day tram trunk one dear me patch of fast snap on the Kosiani Bibra. Ya the best of me while I'm to me. I see Penini Nancy and apart from say Ontina Monchain. Woman can't answer some so then quite some Nangasaso. A Samba or Cosoma Minty. They then ought to 2 pano. I Oquano Abano. Mi papa money blamu flano. Mi blamu mi papa mu flan besides I don't know to 2 pounds. Not to maybe the antibano wabano. Uncle Bill. Yes, you into me, papa, put your man carrying on you. Ye, into assembly near. I am my there. My amansa the brain into saying Yasama. Yan can word them. Yan can word them now. And then send behind the Betty. This other day, sir, we need some calculate because best any mammy, abonaman. You mean now what you 50, 2014 and Primo 2023. Assembly only the day back at your best friend, ma'am. You, ma'am, you who quack me be son or see a woman, Amica. Last you say, or your dear man, but so. And I'm because I don't know who knew could say. Now to Bob, and let the dear I can't count to once and tell mammy. Or so, on castle, some way out for the kind of macabonic, but you know, here. And no, where we? And then one, tell me, Castle. Some years to me, I would say, let them mean them, and then I can't. Can you meet you? Maybe I meet you, can you, mammy? And then you, my papa was still you. Can you not tell me? I look at them in doing, papa, then come in doing. It's okay, me, done me bad and so. To me, sit down, we are not the day buy our board and swallow coin. And I'm a friend said the day, Mumra to my ear. Me, mammy, have a culture, be said. The district master, Bamu said the day into a woman chat. Almost at the day at a time, champagne to Miss Manfanya, to me, sit down, we are to the day. Maybe into black. Now we are done, Marcia. Maybe and I name me or to me, from sorry, be me from no acting. Again, and I thought I'd be from no acting, no the to blackly. A day, man, we are on fire. I am a flower, person band, or one animal begging phone. They don't know to come out or Banyan Mafia.
who so I fan on your by Miss Mamma Minikana Gitrem, and I'm a cartoon. Actually, you bring your young son at the didn't mammy by. Besides, tell me what. It's in mammy, you're not in our so. Ni mammy, and said the Deba Kokuma, so the car told you I said. Me a send ya beti man bia me catch the denti de do obefanako. Okay, na say the different Kumasi so na say wo be kura ho a eya na ne ho aye fe de. Ya say me so wo me ha na ne ho aye fe. O wo me so me ha me question na me bi say the different Kumasi ba ya na ne ho aye fe say de wo mo ka no ana. Ya o di tin ha o di ko enu ana ya o di ba. The day wa hono na wa ye ni ti ana na wa ma na twa ni ti no. Oh no aye ni ti. Oh okay. No aye ni ti. Mam nti am man scam o ye ni ti. Ansa me bla but ansa no no de ma so amam. mo scam wo ye wuti. Okay. And yes say ye wo ba bre so de be ma na me wo pe bi afri wo mo a wo bre ye kra ya wade wo be bre sa no age se wo di bi twa so ansa. Enti no ma ye sure de wa ha say dakru bi a o papa wo ankasa wo papa ka kire dede say wo jai sabe bani fo mo fa cheme wo jai me ba we kwati akokuma se akwa bo ahya wo o papa ka sa sa kire dede. Oh, they are me on me do I. Because the day said, the mini baggy plot to an army cab on me plot to Luson. Oh, call me deep watching a young Marciano. Or friendly mammy or Marcia or Nini Mammy Cacobo. Sana me meaning the Yassam in Picasan. In Tiana or catching Mammy, Omra no Mukajilis in Yeminamian one. No mammy to buy a Panaka best 3 days near the Blue. Oh, not you. Omuko. Baffle. No matter. I'm not going to list a bemina. No media and one jam see you. First, I make us and make it. Let me chance the Jaco Dukumas and the friend on fat. The friend on fat. The day into being a far phone, I had the Benny Papa. I'm not you. The day more or more Masina. I'm only a graph from you. The friend, one man, tobacco. You are and friends said the said there for 2 pound house. Also, I never began having it would a top fridge mammy. Never the tone you and you so bologna in your manual marketing. Or dance me because top fridge mammy money to talk so bologna. Or for me, I lay, and I'm for that guy, Emmanuel. Mrs. Sassy, they said, once a Omblana me, I catch Mrs. Sassy. Mimi send cancer now for car to myself. I'm pants wamba. It's now the wamba. Wamba. Abium September 20th September. You can find the day your money and England moon now the boom is here. You did bring away on the 11th. Nami Alena, Monsieur. The Denqua Jamio clinic. If you send me at the end, Miss Womposebia, me come from Becca Semico Akasim. It's not Baba Mansuya, it's a good farm baby no castle. Over for one who send me Mamma Bana or Dimba Quantina. I want to try and lunch. Baby, Lobia, Minuatina, Timialian. It's a young Pona me do. Timialian Casa. Mimacasa Macon, the Maco. Abrana mi Bramu craft flow. And you are cast out soon, could you catch me so back when I'm missing my uncle? You know, cow, them are one tina, and you call me Brahma and me friend Papa for me brow about 2 times. One bet here, and me Papa so when you're mini Bramu shark and Nanka. Where cast and me, yeah, they bet you no money. Yeah, bye, and to the then corner for cast and I mean, they do a classes into Nimbrand, you need the Nimba. You're quite afraid that the day outside Sanagi. On your Obeko country, Hana won the new day Nancy. If you are or so, okay, or uncle now, Obeko for fun in chance you do of market. And I need to be chance that, but not you. Chance in it. Bacon and we are, and I need to be chance, send for the normal, not you, we didn't call down Bacon and that's a baby. We call down it there. Over to my Jamuaha. It's two of my sending proclaimer, I dear sound no one's number. I dear channel for over to number. I will see you what it. Yeah, there's accident for me by the day. Only Obimutia Momu Kasa and Jomuka and also.
And your uncle, na me stone, na me, a ganuman in some na million out. Million when you see any class and million that, then I'm see you. Catch my child, me pan chance one can untum kakra. Na yeni yan common no me say baby a me pano wunya nru baby na me bisa sa o papa catch ne ababa ise wo ja wo yi no ho no akwa ashawa na abi ba anu na mba betre mu wache ye ne ku one time mame baby tie mi ko odi mi ko hospital ba no oba ya no obegari kwa mi tibede na obi ami yale ana wu ko no se wu yale bia na enya na hu aso na mche na mi kwa na mi da obi an ba mi na wu ko na bibi ya ne na mi kan de nti wo dede ko na wu ko na wu su mi ti na ko na wu su be ko na mi ni wa campaign fa be mi na wu su be ko wu ku ni ya mi ko da nsu omu papa ni ya ada so omu ba me ton da na mi ni ana se ma ware uti wo wati afro ko ya wuti wu ni mi na ti Inti me hona mi sumiti na tige ya se dede se mi ni tinase se na mi to lu premanu kwa dede on fa mi ko ti se inti se mi wale inti ona mi fle dede nbo na mana se dede mba be wale hona onu on ta so di mi aba nti mi papa ba ha obefa ni fridge na mi papa ka se adenti na uko na osi omi ko se mi ko pe juma na aye na mi be fa mi fridge fofu se mi be fa mi nyoma nyina na ai mi papa se o Debi o, men sami o man ko na mo wo nkoda to fe na wo ko. Men ko to ka che baba sami de, o bana na ti ni be fa ni man ti. Ni de me ko. Ara mi papa ka se o. Be ma ya u be jani ya, u be kwa ko wale fufe. Be ma ya di ne wa, e bia su na wo kuma se. Nti ona mi ka no e from ta kira mi papa so. De no yo bia, o de asem che nu, asem ki tu e bi ko be tu ya chin, won ja ka e so. O be ka se de mi papa se that brawe no bo na me ni de kasa me ni papa so be kan ko kwa mi papa mi bufu wa na me ni de kasa so one day on for that it de dem pona mi bufu papa no ya kasa no so de kaso ono kaso a okoya ti ya odi ta sa mi ba so wo papa kasa bia wo ni na wo ma fe na wo ja ne ho na wo kon se we de nkanya asem wa ka de bu be fa wo pokra no wo bu afu wo papa ke wonna tano tane de kasa no tane de ni kasa na mi ka tire mi papa on kasa eta o ti me nya be man ti na mi ko kumation biganto an ka se nya be man ti na mi ko kumation se ebia ejina de wo papa kan ye se ebia o ja wo ho ne wakwa sebe wakwa kumase akobo ahya wo brenti ebia nya no ntire ma wo kra ka se wo papa enti twi no Dabi wan kan santuana de debu fuike dai ni nya chawo na mi bo ana mi ka jamba fa so wan asemi de ben wo yo bia ya amna mi ni o muti kwa se de be ya de na nya na mi ka kwa na te ku na ka se de be na se mu ye kwa na se mu nya o mu ntane cho mu ni se ni o chencho mu kwata ni mechi ni ya ni mu no mbe twinti obi ani hande de be tina ka ko hwa tun nti on so no nko Papa, mi papa can be the phone by man. Mi papa mi kia. So wo papa nkasa ye ntumi force west e wo papa num. Na se ma ye misa dede wo da so do because every wo the message no wo ye mo she wo pe wa de. Mamba cho. Wo pe wa de. Me ba cho. Na me pe. Na wo pe wa de na wo pe. Ma sisi de me pe bi. Wo pe wa de wo se ane. Say woni be ma na tie me efa bi de fofo ka no me ne ya adwen kire say woni be ma na tie wetu utrinsa se wo hwe na se be ma ne nya ne niema ma wo oba ne se de se ne fata na wo tumi awade na jai na be ma ne hunu se dede asesa ne niema ko nware bibie me kofo oba na me kofa no ba ma ko ne nchen na wo twe me firi ho makodi boso me yensa wo kumase me pachi wo hwan na enu aduane ma fofo why na nsiri niema ma no na se ayimrache esori ya dua be mu en won fa nkonko hye enye den ya obekwa akofo oba enti no se wo ntumi afofo de wo ye me no me ntumi ba meti awade ase menti awade ase
Wono ne ha ne problem ano no. For wo so wani je dede ho wo pe wa de. Why you trying father you no mad fofo. Farmer fofo na me ne fofo wo pe dede wo pe wa de. Mama sene de aya mi pa de ni enya ma mi so se me obetimi akumi obetimi akun say ni hu sa wona o temper dudu nya wanku afa no obi mama me de mi sika ne sa no de na me hu nya hu on fo obi ami yale no ahun obi ami yale otumi jami okọ sa ni de mama na wo yale wa nya ye no yare wo kọ no ho yale na ball no wa nya de oni mama na futa akọ o mu fa taxi me wo ni ti akọ bebe kwa ya mi ti anu ta sense mbaba wa bebe ye mi aye mi papa e ka che mi se mi ba ni kuma so ma mi ti ni nti kuma se se be fa kwa dia na mi ma dia ni wo be kwa position mu be se nti ono ofre mi se ya mi se ni ska mi ti mi se ni ade ankwada ni nya mi mba na wo position mu be se ti no mi se no mu ska de bi san se wan ka ka ta enti wo for die si we nyina no ye ne de ko mo so ye ko da so enti so ko ye be se obenya dwa bi yedie ewo won nkyɛn sɛbe ya won san makumase no na won pɛ no woda so dɔ wade ana oh baby sani o ta ya woda so dɔ wade ana won pɛ ni biem ɛno ne ye pɛse ye hunu oh da bi ni ma me mpinya wale nso ntimi so nsa de mempedi enye omame na mpene so omame de ompene so dada but ni nyakire woda so ane ne natia na omame mpene so enye afa na wo behunu so omame mpene so woda so pe wade esigina yesa bema ana wo mpene biem oh mempedi okay so me mani ni wo dia na ni sani ni tinade wo mani de na se kura ne ye wo ma enkura ne so onu se ye wo aka sa wo ma ade bebe ma ya ma de na mi so na ka te me e to mi tani dia ni enu akokwa na pa ewie ni eniema no a wa ya ma no no wo betimi abobo bi so de a kire mi sesi ya o mi nya ni ma bia ma ba bi sanse ni nyan mu na mi wa ni ma hwe oni ni nyan ma ya so wo ye bibi kakra ma mi po a no odi ye no che ma de kwa tie onu ana na mu ni mi ko a ai Lord yami ni mami na on pinya wale nso kwa ni mami ofrikuma se ba ni ana mi ni eda de ba ku sole me pa cho wo wa ye bia ma no no nso nya bi ma wa na ana mi si ma ye bia ma ba mi fa ntu ma no oba wo ni ti na oye ade kakra ma wa na wo ni kwa na oye odi ye eno de be ma no kra na se bi ti sa wobi ho no obeja ya hospital dress ma afma me metoma yima me omuji agi bibia ka ho enu ti se ye ma ne meme suban de mi bi sa wo ne se se wo penu dia ane na wo ne no enkoda no nya wo dia omo ya wo dia awaro nkoda no ai se ne dia wo ma bisane se media bisane se no na sin nkoda nya mi ma nti opposition be se bisane what's the saying? What's in Quadano, Mammy to me, Nancy, what's on the farm, Quadano, Yamma, opposition better. And Quadano, dear Fofo, a yawan Casa Sabia, so Sabia Yado, or Quatiano Ma, want to mean you free when some net Yakranki and Tiasia. And Quadano Yawama, and to say a nay, so won't you say, be a mummy and will be a penny young could be a more, and Quadano Yamudia. But yet, I want to say. Ejapade no amoye ye no se fie na moto yo se fie na musi yo sa asase na moto yo se montamo tete dia obi anya ne de na monhwe moma obi akoma obi anya na ajapade obi ka kire mi wa kire wo se enya adwuma biso ni pakro so ono na sesa ga na mra na meke dabi me se be wo gina kire ka se enya adwuma no bisa ne se wo no na sesa ga na mra na maybe someone there you was one of the anchor so do. Wo for na wo so no. It is a won penny BM a on sapai. E wa black flat screen e se wo dem obey sika. Phone e kra wa we ka se obey na to ba wo. Mami bi sa so mo o wo ba penny ko tu kwa jani da. Eye eniema hudu obi nti ena bi e ma no kro. Ba se no ye ne be di komo. Ye be se ni dwa ewo baabi amuwo no o metna ho wone nkura ne mra na mo metna sa wafo eno so awuti twintwan
So wa wo na bibi akoyie kama me mfo wo ba no so se wo tutu kwan gya ne kunu because wo ye be ma wo bedidi wo ne ma ye besi wo be pa wo ba wo ne beda wo be yare e wo so wo hwe wo meti ase wa fom e wo ho but ebia se ono so wo te we ne ho to no a enka wonye sa ebia na ne ho kire no ena wo kura se wo be kuma se na se wo ba wo di dwa de ba ma wo so wo di bi wo di dwa ma wo di bi ka we ye be ma ya wo tutu kwa ya wo mpei wo de niema ne ba no was born back to return back to sender no wa hu ne se me kura ne nye ho but wo de ba wo so gidi a kire ne se wo ne je ho enti de wo gina wo china wo ka cha se no de anya adwuma no bisa ne se wo ba ne de sika ma wo na wo de bo dan so no na wo gira bonkuma na ase nifa aya ma nipa bi no mo nya sa enipa mienu ho na aba asem ne yeka e wasi etumika wo gina kire wo na emasa emasa wo kwaji asase na wo gina ho wo ba ne ko hye nwura mu a wo mu twa be busumi mienu etinsa be akoto asase no papa no wa herefa ema de ogina kire ho ma bibufu na Ghana mra no nka ho bi ne yesese ye Libo bisa de se open yan ko ka che mi se okwa di ninya no ko segma ona me hu se wa be si da wo enye by force se mu mienu mo nware wo mpa no aye tumi force no no so mpa wo aye tumi force ye but ye kan san koda wa montem ena mo ye adwuma mo mienu mo ye adwuma ye bibi enti sa montem watete a e wo se de mo ye no wo ba ni nya ne chefa kakra wo mu na montem tete e eno ne ye ka ye wu awade ne mo betena ye bese akama bom aye de wo se ye ya ma awade na so ba montiment na ye ntumi anye yire mo chenchira ache na kire ba akokomia ba akokoko na yese ma akon na bedwafo na kire no ko ase bisa ni se edienti na onu ko kuma se oba ma nse ni dwa no ton sane drink ni ti o tan la no waka eye past tense enti sa wo do wo yira ye beka so mu ya hye na je fa na okwa ni anyama na otwa na okwa na mi ka senti de fa na okwa na wa ma mi hwe no ka chem se so onye jibi fo aha ya kuma 87.9 FM akuma mu nsem twumade no eno ano so gusu a wotie no mema ha ya riaba fufu ni dede fufu ani dede sana tie fufu mpeso beto dross no so beto won to wo se wo won share box wo won share box and won to dross what be that no ba tra ho na da bia ne to ho kokora na frama ewura ni mu no yi frama ya se wo what be that ekura se so frama ano she ba ko ye che o tiefo atiefo sabre group 5 Maa Akos adro group 5 no a de eba hu da no na de eba besua de afa moja ho efise duro no ye moja duro a ye de koko na anwena duro no na duro de se de Maa Akos de duro no asi agentre ha wo oman mo no duro no e di ne ho adanse na Maa Akos bo ho adanse e di ho adanse ye te se ba bia befa bia na group 5 agi hini na ye be di moja fa friends moja no ho enti ji number no na ye ntoa enkomo ne so 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ma ko da biya me ba me kase nipa da sani wo nipa dua no Nyankopon wagya ahya wo nsa wagya wo nipa dua no ahya wo nsa enti aka me na wo se e bebo nipa dua no ho ban se de be ya nipa dua no be gina brane da biya Nyankopon wo hwe so but wo nipadua ne de ye wo asade se obehwe so enti na si nipadua ne ye Nyankopon asore dan ti hwe ne wanse no na ade a wo nipadua num a edi hini wo nipadua num ama enne wo di akoniaba eye omoja stop 1 minute pe edi wo na eba ne moja no so Nyankopon wagya ma wa ompese onu be ye moja na ma enti wa kasa ye omoja na moja no ba saasi so de odugya okwan enrugo fan toa no baako efiri saa brebe pem ne ene wa kasa na wo moja aduane a wudi ensa wonom ensu a wonom no ena ebu ama moja enti na buroni say you are what you eat ti se Maa Akos aye fefefe ne osi oyi ana oti hoyi eye no mapa eni go fan onom ena mre bia e man ye kama efiri se ni moja no ayeye edi afusane
emoja na wo be yen se de meka no wa na wo ye emoja no emoja no aso etimi yare etimi sei emoja ne sei a ede yare na eba ye friend septicemia emoja no eni kwan se broso eni kwan se we broso a se de meka yare polycythemia vera ede ahohene eba ema menses yi clot because those who ni pedua no eso tie yare kese friend anemia etini kwan se wo moja eso ti timre bia moja nse de be balance no gise wonum grow farm moja duro no ene moja no atimi agina yie ne moja no so enoma bi wom a emo moja no egina brane moja no nyese nsuo dwuro eko eye noma bi ene keka ho mane ye moja se de be bibia be fine ne moja no wa na wo be ye moja nti e wo se nipadua no ye kire de wo di be ye moja no na wahwe so yie emre bia wo dompe atenten ewo mu no eno na eye wo moja no enti wo bia o won kase mu yare bia no emre bia no otaye yarefo ana e friend sikla obia ne kase mu ye ne ya wo ho kotodwe honam ye o ya no emre bia no won tiapo emre bia na yare ebobo efiche wo nipadua no entimi enye moja yie na ansa na wo nipadua no be ye wo moja no saa dompe no ohia no ma mienu bi e friend collagen na calcium enu nti ahihye collagen ne calcium no agugro fa mogaduro no enu nti na onum gro fa mogaduro no a unkase mu ye oya unompe mu ye oya nkotodwe unsisi onum ya na ni nyina agyan tunum gro fa mogaduro nse de be ya emre bia no unkase mu ne unompe be kama wuwi a unkase mu aye oya no nipadua no ade bi wo kase mu e fe ne maro echim no so ohia no ma bi ansa no watimi dia ye moja no echim no di ohia eye vitamin B12 vitamin B6 and folate na broni twitwi free duam e de ye folic acid enti wo hwe ye nuanum a omu ye sickle cells anemia no a na sickle cells yare no a emre bia omu hospital dura doctor de mo pa ye friends folic acid na biko sa folate no ye de bi afra growth amagadro no se de be ya onum a moja e be gina yie sa so na vitamin B12 ye dia fra growth amagadro no onum a be kama enu timre bia na so onum growth amagadro no se de be ya nipadua no be kama na wanum friends umoja na ba wie no a umoja na ebe pompe no e wo se efa entinimu na entini na be from no ye friend acri sa entini ni kwan se bibia fam ka emoja papa nipadua no aye a edi oxygen edi nutrients ko nipadua na kwa ni wadwene no na nyame amoa na srade ewurawura sa entinimu a na akofa yarewa bebre aba esa ema onsa yo titiriti emoja na antimi akwantemu a ema otifan paawo na wonsa yo titiriti se de meka no se moja na wa nwura wadwen mu yi a ema wadwen no mutiri no wu enti bitimi ma wano chia wonsa da ho ompabo betimi afira to wabra wonhu ebasa na de yarewa stroke and eba enti mre bia no e so onunum grofa magado se de be ebeboa ayi ntiri no ma ntiri no moja no atimi afira afudi afusane yi o se timi bua ma odompem ejina yie odompem yeden o se timi jina yie ma moja na wo yen enwe moja papa na de ani kan mo an se wonum grofa magadro no enoma bi wo adronum a friend anti aging properties emebia ema wonyini ema wonchonchom timebia no wa isoko ti se Maa Akos no onum grofa magadro na eboa eyi antioxidants free mu enframa ye hom enuane a ye di no de enye no e se ye carbon dioxide ne free mu onu grofa magadro na eboa yi saa no mani nyina free di number no ne ye kire obe ya dro ni bi ato okay 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ma ko ye di koko yen akase ye koko e di adro friends into xylem e na afra ye grofa magadro no nti aye mugadro soronko a obia timinum bi enye oba kwa na enum mema nyina enum ti wo ho na so ani so briu Maa Akos memfa grofa ni agro uye adwuma wa awia so uye adwuma wa awia ho ma grofa emrew mis emel ija ho grofa emel nenum wo ho na so akoma bo periperi Maa Akos memfa grofa ni agro emujasam na eka no ekofom grofa magadro na omoja enhyema wonsa no na yo titiriti memfa grofa ni agro srade tam awura wontirim nunum grofa magadro ni nyin firim enye sa e de pressure and stroke beja kwan yenum grofa magadro no
waposo no waposo ya oya osisi ya oya wonam nyina ya oya ho asam ne yeka no mogya ne intimi nni afurusane yie no numgro fam agedro no se de be bibia be fine edura na dwo na wontimi na mogyasam mogya wo adwem no kofom no numgro fam agedro no na enhye ne ma aduane si wo na wontimi ne dia no so ye mogyasam yare awura mu no numgro fam agedro na bibia enye fine menstrual disorders nyame adom yam nuanum ma no eno ka ho amane ya ma ya ward Dr. Mensis wonum go fam agedro no a o Mensis no de mfie du mfie num na maaye no beba bidru de ba ya wom de ba ba tot de ba entwa de ba ya wa wo bonsa no tu wotemtem mesro wonum go fam agedro no a bibia be fine wonum go fam agedro na yo ba na o Mensis ba yi a infections so say white say blue ni nyina be jai empompo bobo na ebo pai bobo na pai a ni nyina che say omujam emu ayefi wonum go fam agedro na nkumumwa no se de ba yi a mujam na be kama nye say kubo otirimu a edi ewu na eba da bia me ba me ka se atenka eyade ede to yo ba ana be ma no atenka ate ayira if you go fam agedro no se de ba bibia be fine emre ti gi number no ne che obi abenya duro ni biato 0244 59 65 32 0244 59 65 32 asante regin ha de duro na buo ba bia nti ya ne emre ye ho nkasa ho ba bia be fa bia obenya grow farm ageduro ni biato say yes store pharmacy shop herbal shop obenya grow farm na mom won kran ne mpatamu amsiro ko kanshi drug lane obenya bi wo kinswa keba Tidatek na naboache Hylos Angel Repash obenya grow fine ni biato asama fo nyina ko Ekus Pharmacy obenya grow fine ni biato kaswa fo nko Dependable Trap of Judah obenya grow fine ni biato wo tema no akoda naboache amasama na heba obenya grow fine ni biato Abelsam hofo nyina moko Abelsam oboasefo nyina ko Smart Heba suhum NS Pharmacy obenya bi suhum achimodafo nyina ko Chumasi Drugstore wo agwan so adu so na ko oda kwano ko foduafo nyina ko Gabson Pharmacy nyame ya aduma Gabson ye di wardrobe ba nsa wanfo nyina ko da na boachi obenya bi nkoko Hillside na anti Akoma wo sunyan ya ko Boze na Green Light wo takwa no akọ waso abido depo PC afo so nko sa takwa defo nko AA Mensa Kipkos fo nko boachi ansa ene nyame adum Winiba ko bisa urade obenya grofan bi ato the number no ne ensre kwan na mre na so 0244 59 65 32 0244 59 65 32 nunum grofa mogedro na omogya nya kama ifise omogya kama wonyiriche we kama pa num grofa mogedro no na grow fine ampa ebi o ho na mu bisa me question tini ye de number no emma mo no question ni na mo direct enfama Dr. Grofine enfama me no anya no pepepe na won cho said you be see anu maduro no afa the free this week question bi ebenya bia na ba na aka ho asem mate Dr. nyame ka bia that's an ebesan shia ampa was good afternoon Maa Akos nyame enhia papa na mo adwuma pa mo ye fofo de wagu everfo animu asepa wonya ni suban bone no a wo ye no wo hwa oba no eye sanse everfo ye ntesa medinde Nelson or the message way every ashalabotwe Medina ena ede ebaye was Maa Akos everfo de yetumi eware ye wo faase o saa no ntimi e fofo o ware ne wo faase na kire eno enya nwanwa saa na waka was Edmond. This man, I don't know what to say. I want to ask the woman that it is true that she said all this. If it is true that the man too behave like this, then it's not good. I think that both of them are telling lies, especially the man. Okay, obinsu message no. Ye try your homra na fe ye metwaso. Dr. Mensa, what that Dr. Mensa in studio ha. And you win him. Kanja gum ni yanko mamba chona meni abema bi na tiwa nyankuma se ye friend fofu afi se mi hunu na oni hwe not ne blefie ti no ne bla ni twa be na ne blechi anika
Timene netina na ye bewu mienu no se akechia ne nkoyie ma no ti opese ote no ho na meboa no na ote no ho na meboa no nti otwa abe na me ana mtete nsa no me ne na ne konsuo ekojade no ansa na kosi se yenya yesika yankasa yeto ye prot ti yeto prot ni wie no se nsa na metete ne meble ti obefa obi aka me ho ti ofo obi ka me ho no so ejuma ye yo ntua meka de menye bia tesem maame miya panti o empabo odien yo tesem maame ko frifo suma nkwala no so a tesem maame na sani miska maame tia ti owa na maame ba na mka kire no se me pese o page ma wo komase maame one dia ya no se miminya afofo no o ka sa kire me a mintie ntimi no fofo asem de on kan bi maame de to fofo ni bla yi la friend is the queer me di tu na nim se na maame aka no se me do fofo ntino enya hwe se na maame aka ya still me di fofo echi die menene ntina na media no ti obefa abema na ye friend opiane ka me ho no opiane ya de bi wedwuma mu wonti efi ho no meni anje fofo hu bio oye den na yani opiani na ye adwuma ti na obi ankora wo ye ho na ni reje na ade na fofo se opiani ko twitwi ankora ni mu wo bula mu wo mbla ti okona mba be ma ni di nechi ona ye kotwa odi nechi na one ne ko nti meti na fofo ni twa abe ne nti meti nsuo mu ona agro na oni akora ni di na wa ye din na me ko ho me ye mo hye me nti me ko ho no mo no na opiani twitwi ankora nim na wejai na wa ma me ba na ro no ho na mba na kuntu mba wala anyo we kuntu no ho no mo na ode ne kwati ahye wala anyo to ye me pa chira nti me wo ba wala anyo nyamfi san satan no wala anyo e ko 3 years no wo 2 years hey me pa chira ana brant no so nya san opiani de minim ni age bai na ni afi nti me ye mo hye me wo de wani bu a wo benya fie se me hwe ni fie ni akora afi no wo ko fie miensa opia be 13 de obenya 13 years 13 years akora 13 years me pa cho fie du miensa me pa cho ena de wo ba wo ko fie miensa 2 years abutuo me pa cho ena wo sodomize no me pa cho wo ye ni trumu me pa me chawo mo fa cha bia wi me pa cho mi hu nti me ye mo hye me ena me twi opiano na me holu no na me de ni fi nsuo mu ho ba apata na se hodi ne kwati no anase hodi na ta me hodu ni hase ka wo so na ade ni mu mo twe e de ne koro ina me frefo se o mehwe di opiano ya wala anyo na fofo ba nti oba na me se me hu se me konsuo mo ko na opiano de ne kwati ahye wala anyo tunum na fofo ka kire me se anti wa dede o baba yi mo mi ti ho no mo na wala anyo kutu awe na opia ya ne sa na msi fofo nti u ba kire se onjai wala anyo na ondi mo mi ana no ka kire me se o me peka sa dudu nti no ja me ho nti me bufu na mdidi opia na ta me ya no so ye ya me ya no msi fofo o papa me ye opia no na fofo no so ye ya baby fofo ni de o se me peka sa nti wan fi me ti me ye opia adie ena wadwene ekire wo ewo no masem no ehom afie o musi ye no eye dan eye one room ena o musi ye ena obayi kire se o mato asase adua me 3 poles 3 and 2 okay was 2 poles ena wonum esi ye ne chefa ena sese wo hia fofo afre back o se oba ne nsaimra openade ni nyina ne so obeba betra ne nchen anye bia wonko anase be ma no wafa ne ho adwene enti no so oba no emra no ni nyina so ye behwa aka ho na ye hunu de de besie this Samazi from Kotoku. I think both of them are not saying the truth. Elder Dominic Kwabena eje building consultant akache ne yako elder semen kacho say abrochirefo ya che say mukra na da bia ya misuma mu mu ye adwuma na mo de abasa ja enka mabusua ana obi a wo trust ne pa fancy dan ma wo ebe wi akire no wo beba na ayi che say me hunu adi kukusie adi bia ya na si efuo mu aya anwe ya na ye
ɛyɛ no kɛseɛ yi wobɛba kora na yɛnyɛ bi mpo ɛmfansi hɔ ɛma wo na afei w'ani so ayɛ wo ntotɔ elder sɛ bɔmmɔden a na ɛfɛ biribi asi ne so obɛsi wo dan na ma wo asase na wopɛ blocks na wopɛ sɛ wotwa ɛdan no sɛn na wo plan siteɛ roofing wiring tiles borehole nsuo no obɛtu de ama wo biribi a fa dan ho bia no sɛsɛi abusuafoɔ dufuru pɛfoɔ no ɛnya yɛ sika ni bie mu da yɛde bɛsi elder dɔm ne kwabena agye so na kyɛ sɛ wɔn mu asi yɛ dan no wɔbɛsi ne kama ɛde ama yɛn yɛ a ne boɔ wɔ fam cement yɛbɛmɛ na kom yɛmfa cement half nkonkotwa nwea bɛyi wo dan ne si wɔ a na efurofuro bɛhunu ano kyekye nsam ne dan no adwere gu da bi ɔnyɛ na adeɛ saa elder deɛ wo a wohwɛ a wotumi sɛ nyamesuro ɛwɔ elder mu papaapa lake road pramso abrankɛsi abontɛm ɛgye so wɔnwe daban ɛyɛ akonkɔdi ɛkwan no so nyina ɛda wɔ nsase o nsase kama ɛho ni asɛm ɛwɔ hɔ a no woba elder no ankasa ɛde bɛma wo ho pipers ne bibia yɛ gyɛgyɛnu ɛno nti hyɛ ne nso ɛma me nei elder dɔm kwabena gye wɔ hɔ nti ɛnya adeɛ a obi bɛtumi abu yafa soɔ na sɛ wopɛ elder bɔmmɔde a hwehwɛ no wɔ Asqua Church of Pentecost Makion Temple ɛyɛ bookshop hɔ a Asafo Market block number K34 for elders is here. I was 0557 0557 030 197 0557 0557 030 197 and 0277 744 489 0277 744 489 Evangelist Memo Akwaba. Yeah, and now Obekya Koko Memo Akwaba. Yeah, na. Na ira Akwaba bi. Yeah, na mama. Jo. Yankwai. Egya. Marco, Mama Church of God, ewo bomso, na minshira wo mopa, me da so da obia se, na minshira obia. Na minyo obia kese se bobeboa me. Na Marco, akwa mo so kwa ahoma so. Pastor Julo jina so. Yeah, pastor. Okay. Pastor Yankwai, precious ni fofo. The church na fufu masem era adesua na me dey charity awa na na ku amon evangelist nso na yero so akadina ye tun tem se we ni abai ni fufu so awo ye ya na se be ma de o je be ma bia na ba tia o se oba no at least e bia na jo ni o mo na bia ni bia na jo nso a na ye bia na ya na ntan ha ya sa na jo bia no na ndini fufu nso ma o kan na ni na ku twa se say economy no ho no oba or economy no ho no oba ni ade e ma na any problem but apart from that no the difference is say am for no ho body dia so oba any fufu atna abwa adwumamu sikasemu ni ade ejapade ni na ni wona ho de abwa nti no say oba ya bon ho modern pa but ma oba no ma na side that comment bi oba no ma no meti ya ni say ya oba kwawari na maame no na wo bisika ebua oba no o to ntade o to de so mi ade eya de bi a ona be hu se wafe no ene na bi nkoyi nti maame no efam bi na nsem o maame no kika ne be ye sure say say na fufu si emmo no mo ne so be hwe oba ni wie ene ma oba ne maame e de ahomati kika nsem bi atisa na sire fufu so ta pa ne yere dia ommo no mo ne se asemi ya se be man obeye because you can see say ọmọ nkoso ọmọ ọba no break too much ọmọ ẹna obi di comment ba say ẹwẹ fọ de yẹn tẹta ẹnhyẹ ọba no yie so adjust me say ọpẹni yẹrẹ náà ọba no nsamra de amẹsẹrẹ ne sẹ ẹnhyẹ ọba no na sẹ one two tita nneɛma kɔ no wɔn bɛ ọba abrɛ ayɛ japade yɛ yɛ tita nneɛma ɛna ewu tita nneɛma kɔ na ọba no ntena hɔ ɛmɛsẹrẹ fufu ɔmra fam na ɔntoto nneɛma yie sɛ bɛrima na asita no tuntun ne ntena maa ne ba ase. That's Papa Pastor Julius and you're saying say I'm carrying from Bodriase. I think the man is lying. Nanekria. Marco and some near me fufu. A warrior yen sheye. Se un to me bear my wadrin moi. Un to me wario. Se wadrin and moi a be how obana wokofano. Fufu and sheye bena was she go yere home. Se obeya mi kotu ni tinsan uko ofio se na ase no waje wo on peso anko am wo metu ni betirinsa
na die nneoma na fofo wo koye ya e ma wa ase de wanim etwitwiri fom wo enti wo anhyehyɛ wo nneoma yie no ejuri kɔ ena ejuri abesi saa mmiri hwɛ fofo wo nsɛm a wo kan ena oba ntumi mfa be ma anya ne handbag o ena be ma so ntumi mfa oba anya ne handbag enti sɛ wo hyehyɛ ye na agye wo yiri di hunu wo ba na wo ware ye no wo ye dwamanfo ba agya ne ho fofo wo hawo ne sei wo yira wo koye adwuma aba ena dabra wo koyi na wo yiye kodi wu ena ahya ni ena wo papa su ko kre to me abegina wo yira nim aka akere ne se na wo sabio kote ya wo kodi enye bi na wa heye wo papa su buni dwamanfo chese krom wo nyina wo bi ebuni dwamanfo wo usu hia sika na wa frɛ na wo de aba wo yire ba ye nyina wo behwe na ni achi wo behunu adwuma a wo ye wo ba wo te dan ano ana wo ba ye no hunu di ai ena fofo wo yire sa ba no wa sa bebie na hem na wa sa abutu so asem wa fofo wo kan eni hwe hemfa enti se wo pese wo hyehyɛ ye ma wo yire a oba adwuma we na media ma wo anopa me do chop money beto ho se wo se wo kondo provision store ma bia mautena no na emo chop money me de beto ho ana se ebi won hyehyɛ ye se anopa no kra wo ba ne mie ne kakra na ba ma ne nkwa afuom enti se yetoto ne o ma kakra na wo ba no watum na wanu aduane de atoa me afuom ho na omo akotena ho na mo di mu wi amaba na osabe yi store ni mu niema sika na e dia behwe fie na sika ben na won fa nse store ni mu Jetu ya 5 million Jetu yi so ya 5 million anu an ye didie anu an ye di ye bibia e be hye enti de bia na ofre ne maame de bia na ofre ne maame eyesa na wo ho ya abufu ade ya ne se wo bate baabi wo baba watete ne adru mpempansuo bi na wote baabi na kakra bi a wote ba ma na ase na wo sori a wo bɔ ne han wo behuna na wonyam som na wo wi a maame wonni nya kakra mra me maame wo nto we mra me maame wo nto we mra me eyesa na wo ho ya abufu enti ba ma no ye hu a na wo ho ya ahyi enti saa no ebeye de enti fofo we ya wo se wo ba ne mra no wonni wo ba ne nni enti awade we de bia mo beko efri se bebre kura yire nim ti abrochire bebre adeso na bro se ye ma bebre abobo amerwa ne ho ahwan emema bebre so tiri ho tutu wo mo bon kokora because of say ema ne moa wo mo ninti enti wo mo ye ya wo be ye wo line no de bode no wa sheda no de no abusa aka ho enti wo hu adwuma na wo ye na afi de wa sha ase na de da fam kakra ka ho enti abrabo no eye bonkum dware nifa na nifa so adware bonkum enti won to me ntina wo nchen sa enti nyagidie ma no na media menua ba ya sema me ka akere ne se ye besi usu a anke ye hye wo ma wei eye sika eya ahoden de nanso entumi nto won kwa wo won kwa wo wade enkwa no esafiri wo mu se kim bibia sai wo wiase ama fofo ka kire wo se aha sei bra na mepewo a mesra odwuni mienu ne miensa ho wote ne nchen ne kosi sei na wafiri ne nchen ye yipo mienu senko a po mienu me fa ne sese ekas mienu ba ko ba 100 isa wei ye chemu ama wo sei kuro no wo ne wo ti yie ya musi so one room ya musi one room enkwa ho ede so nyame aye eti nyame aye wadom wo ye brafo eti wusua we di ade na wo gye ne mom ne made fofo made mi nim se ayifo de nkomo made wo mfo mu ni agoro eti ano so kra no emra ani edi saa asem no eti ho de ye de be ma ne mom ho na wo kogye akotena so no emwa mesrew obagina brane samre wonwuye wonseye hu ba bia nka ye ko na ko yen kakra na nyame moa wo na nyoma nyina anya yiye na ye besi usu a ye hye wo ma me da se de akua kan ya na Kavani e wa koso mo ofo wo so wo se wono de wadwene se sesi a fofo aka se obayin Simran no peno no bibi tachire into precious enhwe yie pa evangelist ba me che tiefo ya maame first ni namfo no mienu edi wona woda oh okay John Bentel and a Raf or say ma first is mama woda pa
na awurade nhyira mo na mo sa ya akoma atiefo nso awurade yakopon nhyira mo awie me nto nkyia no pam ko mi kuro mo ma me wo fa akokora ba ko awaka se da bia ni TV nana no be change from sifio oto akoma na me hwa mo fa ase o fa usu nyame nhyira ano pam ni ko di nkoma akokora ba ko waka ofie awurade nhyira wo fa mama mama bi afa ma bi se omu di omu beye adwuma ama omu asiye na omu siye wia na omu apekwan bi so na omu apamo fofo na dwene fofo na dwene nyina no wotie ne nkoma wodi ne sa spectators na omu gina amonten etoto bo ba pass kra no ko trase ne mu ye obi ayi fofo hu nya hi said you jira ye emma so masa wani jine emma so oba bi di be yaw ye di be yaw nua so obi ba mebre fofo kasa wo se mi si dan wi ye no a oba be boss no oba bi na bodan so mo ya be ti fofo adana wo ya jinu wo jinu wo na pia ba ko fofo ntimi fa wo mo brada se ge we free wo nchai me e ka kire wo play o ba chiri wo wajiri ya se wo faase o se die yo mabusa mi ni anum ayi fo bebiri o mo se anwona fo o mo nyesa ene obi nso ba se e fo mo timi ware mo wo faase o mo nyesa o se dabi so de so wo faase o se die yo fa na mo kwase abuo na wo ye wajini se wo bu ababa we na wo se mi busa no fun ko se hai na masa sa wo ye be ma so bi di ya wo chini no anti o ti china wo kana se sa wo ye be ma obi di ya wa na wo yire won tena won nchen a na de won tena na me se masa baby a wo no enye sika no ope no ode ba won tena won nchen na wo je oba wo to ni o ma ba na wo singlet wo to atare wo je wo to anwa wo je wo ma me mu de wo ko fa ni se wo tumi ye bi ma tin tomatoes wo je fofo jini hu mienu o yes se free form na waje so bebu oba akwase anu akwa wo hu be chiro papa because wo akwa no de hu na ekọ se nkwala no so wo mu mfa mi hu anwurani ode ne ma ache da mi hu anwurani a ode ne ma ache da e ka fofo ene ne papa na papa panyin su busa nsem hunu na wi ja me bare kwate akanye kwate korona na okedi na ya se na se mu susu obo asawo wo mu nyina ni se ga no obo asawo eni obo asawo oba ni sika mamu nyini e be ya curse e de mamu nyini wo ba bo asawo no aba no wasa china to na da na wo ya ka mema ajini asa wo kan wo yire ko bo adwaman ba discover no waje edi no wasa ne na da wo wi aka fo akire no fofo de ya ka cho awie tietie nyina ne se oba ne de wanya kasa umpani bi onumpani be ma kasa ko na da se no wakasa won pe wo de ye ka se oba ne de ende mu na mu titi me ende emfo bia na mom kola ne mienu no a wudu o ma ba asase so ne de fofoi me na me ka mi sisu mi nwuna nwuna ni a ware jete ne mada enkola ne de wo chium ne bete ne ye pe na wa hwe ya dabi wo besu na de apema e bia na wa nyamma bia bio na ye kola we mienu na wo de mo treat wo mu no mu ko maame no so do mboko se so manya wo se hini no obeko na se de o si bre ye ba wo board dan no so no okobre no wasi dan ni bi obesi so ye ka chaw na o ba ba hwe na wo hu no because se no sambra enema mienu o na ku ye ka wo nkwa ye ka chaw ba no ye de ye nka se jaware ene ye nka se kotena ho nyame ama wadwene wo de dwene nyame bo onyankopon on free soro ama ye manipa bio wa ma ye hu nyansa ti fa dwene oba said ya wusi bre ya hunya sika dwa do sopo ni ko bo dan no so se nyame da so tias ya juma shawma na tena oba bi ono akokọ so oba ba hwe ma wo mra oba ebo bi e da obi a watwa ama no waje wade na utu ba bi wa ma abo bra na nyame a wo hwe wo no obehwe munja fofo life ma no me da say Victoria anyway fibrekum wase me gidi said the day ope yi pa fofo pa nti wo na sanka mom na wo mo enhwe enkoda no eye na mom fofo nhwe se obehwe ne ba na wase ahwe ne yere
enso aka ho na wade na timi agina na na yere mama ene ye me sister ba panyi insura ene ye ne birthday me ma no awoda pa ena me ma me bi amonu jimfo a ena ma Elizabeth banahene ye wish o nyina happy birthday nyame on show mo pa me sister ba panyi insura nyame insura mama kakra bi na meka futu mama on say sometimes na ye di minim say ema minim say yakomo say yeden echi mistakes bebre and I mean who are the crime me fan show no come ni okay yeah her size no okay I don't know yeah telling you what do you mean no platform is so na be me di we obetimi perform and me dem me I don't know one more for makoma nko simuden what kase I simple me fa cho me ma ko sa nika mu kwadu kase ene yeso omo pe na na ye di eche mistakes bebre mama say ya mfam paebo na ye anta eche de ene say ya na ye bekwa asa abasa o enti ene obi do friend no say ene one mama me de meka cha maba wa no mama na red flags de bia meka ewo ho bebre nema bebre sisi o ma ware ni mu a sempna twos aware ni mu na nka wo se ababa wa no twa so ntem na so odo efra wani a mama sa na mama fofie ma menka asem ntre fofie de fofo ma menka asem nche o ma omugina wachi yodium na wo de onim se wa wie no fofo asamba to wo nyina betwe wo na ho na abehu se sebi wo ye kwasea mindi watem asem na meka ho no behu se sebi wo ye kwasea wo yodium ena emma so no wo yare da ho a wo yare mremu no ena obehu so wo nyina obi abekọ na busua ho na me mama ya na ye me ye pi se de oba ni sitie bia wo so no na apẹ na odo no enti say the attempt na want to ade ya mama sa emotional abuse any sa verbal abuse na me ni bi de mo ire no me ube be di matem kafa bo me so ube use some words bi oba woni na wo wada na so pen ene na wo ama papa so de ba asem na akoka che wo papa enu nti ama wo papa that right so obegina oba woni na wo ma enim akasa asem na kire no na me de me nka hwe nkire no ma me wona papa wona ma eda wani mu twen na oto na ototo ayampia eno de oboa Ghana ha na mra wa ha o se bia ye o se ba bia mo wo no ho bia na Ghana mra ni nduro nti na bia o ma no edru ba bia nti se edru onom dia fofo ene ebra na be hwe o mai oba no no so ope o se da menye so ope obiem yenya wareja ye ne ye ka na so ye hwa ba bia edru no emwa wo nkwa na awa de maame kona koye adwuma o ye brefo koye adwuma nya me beboa wo no watimi anya bi de ahwe o man jo me da se papa also Maa Akos good afternoon me wo asenya Akoma se ho na me hwe de obayi kanyina precious kanyina nya ne kuro oba ho ye hu no pa no onyu obia na precious no obia se fofo ye faithful to yipa precious pa you no so free asenya Akoma se de ba ye no oba pa mamu ahewie Maa Akos meje so boko de yankopon adome ho ye pa the Christa say family mu ni da so ba Maa Akos me da say eni da so herbal clinic enti na metie say abusua ma obi akwa ba eba eni da so herbal clinic de say boy din say ya ade ba akopɛ ena ya na etai si witiri mo say eni fo na na ane eyeye ya Dr. Penny wa biye pa ewo eni ye yade enu mu wo hwe wani no ameso ate fine na bia me kan ye ya baka si eni de mi kwa miso ebe mo prehan meso ye ma me operate wani no obi amfa sekan emmeka wani no ena yemma wo aduro so se fakọ na fakọgu eni no so ye de ne se wo ba ye ma waduro na wanom na afa wuntinim na ye adwuma na abewura eni ntini no so ye adwuma ma eni no eso ada ho fine de amawo me sisu bia me se wo ba ho no ma yemfa sekan enka wani no ena yemma waduro so se kwana kwanom saa aduro no na se fa aduro no kogu wani so fa cha me ye de ne yemma waduro a wo benom aduro no wo no mo nse ni padua ne se aduro no komu a eno na boa ye nipa ni mu adwuma ebekwa kogu ya frunim na aye ntini mu adwuma
since obekwa kofi wani so obi mfa edro enwu wani so eno ya na ehu pa mi se mi to na se me fa edro megu wani so mo mi ntumi sense me be fi wani ni so be free me kra me de no so aba ansa na wo de no ensu afri so aba eno ntimi sere wada eya no ahye ne so saa maye brani da so herbal clinic eni da so herbal clinic na yemmoa wo na boa ye boa no se ye me wadro no wanom na akọ unipadua nim enye se oba ya nso so ye hwe wani ma se wani no etenesi so da bi ye wo abefu mfidie a ano odin ti wo ba ye board what na doctor pani na nkasa hwe wode wani no ahwe afidie no so na wode amfidie na hwe ni kosua no so yie ehun se wode no eye ete ana glaucoma na wahu wi a ansa ene wone what na wa kire se edro wei ena samede ma na se wonum ekọ unipadua nim a ebeboa ye nipadua nim ntini na adwuma na abefa ni no so abeye eni no so adwuma de ama wo enti ya na wa hye ne so se tutumrika na fa ni nyina beda ye enkohye spectacle na emfa nam obi wo hetesi na ni so no kro ko nipa ma na wo fere ana se etenisi na ni so onante sa na hwehwe ni wei ebi enhye na ya na wo fere pa mesraw enu ntini ese bra na yanyi firi abra yemfa sekan enkwaka ana se yemfa edron kogu wani so na mom ye bema wo edro a wo benom amana ko nipadua nim na ayemu adwuma afefa ntini nim kama na ba befa wani kosua no so ye ni so adwuma won hwehwe ni wabiem won kwa nipa mu ntetetete biem obekwa abra wo confidence no wo honom na watimi dia kwa kopiem wo nipa mu saa no wodi anu se bia na wo achiri me kasai won hu ade ni yie senka metie me hu Akoma 87.9 FM no wodi anu wo hu gise wakotale ho afi wani na maame mesraw papa mesraw menua ba ma wutie me entina ma wani ni num se fun lights out ansa na waba eni da so herbal clinic tuturumi kase sia na bra yaso ye na yentumi emwa me kase nyina bia se awrai bobo number ne nta na me de me isi form mesraw je number e 0559 901 234 0559 901 234 and now 0596 198 884 0596 198 884 Mr. Fred Doctor says here na ni nkomo wo fra wo se ababa wa na ote Akoma kasa no wonu ntina me fa number eye enidaso herbal clinic enidaso herbal clinic ye kira kwa no so enye yira kwan kra kuma se kwada so estate park wodema ye ben patase ehodoma na abehu ye kira kwan wodi odru ho abofra kuma kura busare se enidaso herbal clinic no omo wei na onkyere we kira kwan enkran so na awa bia na wote nkran ka mu sesi a VIP mu a wo kwa nkran wo se maame mesro kira ye nkran ba bia mo kira kwan wo eye tabora alhaji walako junction ehodoma na wo behu ye kira kwan ko na wani ne yemfa mfidie papa na enhwe so na yentumi mu ane ma waduro nanom na enye enini so adwuma hyane nso say ye free screening yesi bra na wo ba no ye hwe wani ni free di amount na mmom ye wie ne hu say yare bi wo anini so a na wato aduro no so bibi kuma bi sika ketua bi na wo de ba beto aduro no wanom na aye ntini ni adwuma na be ye anini so adwuma etia na wotumika no waba meka say na wo say de aninku na mo hwa na da bi enye ninku a enyade wa hodo bi se stomach ulcer eyemukro yade ne ye hwebi ewo enidaso herbal clinic enidaso wo herbal clinic bra wani daso no ensan ye enu ntine ese enidaso daso edey ewo honom wo ba ye be hwe na stomach ulcer ye eyemukro yade no ya bo wo hwe ye di mfidie be dikia hwe se wo ulcer ansa na yetumi ama woduro na enu so akwa akonom na abo ye fununom enu akini be ma wo ba dabrijo ewo mpem ema amukọ mpaso akeja na muda ho mese eye not wan hwe ye na ketesia bi ji wukunu a wo beje ho gena tutumrika na bra entrama bi nyi wukunu ansa na wo de na ba Akoma se Maa Akos nka wa asamma bra enidaso herbal clinic na yemwo na yenhwow se wo ba wo mre wo mpem a ya ma waduro enke be hia se wo ba ne be mani nyina beba na nso mpeso ne ba be ma wo so wo ba wo kwa so betimi aba bra ne yenhwow na dabrijo na wabo no yenyi ni nyina emfiri abra ye ma waduro ye di kadi video hwehwe ne ye wie ya ma waduro na watumi anom enu akire bia na wusisi eye wo ya minimum bi okwadwama so kogina ba 5 minutes 1 hour bi o se misisi ya me ya enti woni obani kohie mu apetre yo na waje mu mesrew
tutumika enema ne yempesa de no oba na be petrepete ya ye ne nye ho bra na ye ma waduru ano oden abefo de nonom na nya sisie ne mu adwumemu ntie na wusi oba no so no obedwane bra ne nyina ye enidaso wo herbal clinic ena ye bo ne ne nyina afiri honom e ma fibroid ya de no enhamwo minimo obi anefu ekase sa abusa no oba so tena sese wa ya sekekaw enso bi ta gugu wa bra ne nyina be test hu se emmo wo honom ne am waduru na tu ne nyina ase atidi ya de madedia no eno nso so ye wo eho aduro wo honom a eye tatahwe ebi anada bia wo se me ye no fefe mitia me ase wonya dokota brani da so herbal clinic ne emfa mfidie hwe se ye tidi ya de madedia ya bo ne nyina afiro prostate test na no so ebi wonti free screening bra na ne nyina ye ntumi anya obi ye ye free efiri pedua ne ti su besi ne nase no wo bebe free screening dia mawo ne ehu se ya de bia wo honom a wotimi ato ehu aduro diabetes ya de no ma me papa ebi how esi nkuro tutututu me mesro bra ye di mfidie be hwanse ne hu se diabetes ya de ampa ansa ne yatumi aboawo sanso na pressure ya de no eno so wo ba ne be boa de yaturi nyina ase ne be turi nyina ase agese di mfidie ahwe ehun se wo pressure ya de ansa halitosis na me se eya na okase nka boni firi wo hwene eni wanumu eba no eya na efere mesrew tumrika ne bra anidaso herbal clinic je number ni biem 0559 901 234 0559 901 234 0596 198 884 0596 198 884 ye number ni o and the so herbal clinic number no kumase ha misi subiem ye wo kwada so estate park word ma ye ben patase ena nkran no ye tabora Alhaji Walako Junction ehonoma na abehu ye kira kwan Dr. Penny enam se nyamisro wani munti wo ba no wodi kan ne wodi nyame asam na efrase ye bompa ye bibia mu se nyame onimu a enye yie enti brane emfa nyame asam ene mpaebo enhyem ansa ne yahwe wani no yahwe nipaduanim ye screen ahodo no ne ama enuro papa wo benom ama na rura nipaduanim na ayi yade ne nyina afiri honom mesi wani de ne de ye tatahwe obi ne yenim no obi ne yachi waka ani da so herbal clinic was in God we trust me number ni biem last na me sorry so Maa Akos ato so 0559 901 234 0559 901 234 and 0596 198 884 0596 198 884 and it does so herbal clinic say when ya de ne fani nyina bra na yentu ase ma ne yetu ase dia ye screening free so wo honum ye de fidie be hwe ni ne wi a ya bo ne am wadram wanum akonti na ye adwuma abefa wani de so ye ni ya de ne nyina afro and it does so herbal clinic in God we trust nyame ensure papa menuaba sene wodi awramu ani da so herbal clinic yamakwaba the back 87.9 FM akoma mu nsem twumedie no ano asuguso a wutie no wo hwe bi onua TV Rabi One TV ena Osei TV Facebook YouTube ena TikTok nso like ni what scientific herbal clinic and diagnosis service Dr. Nimo ena make fanama the womb and penis doctor and a repairer ono no me pacho eyawo nyinsen no wape bia bre unya nyinsen no wape bia bre unya me se nyinsen en wape ba bre unya ni nyina ne se wodo ani ebe kire Dr. Nimo ho na doctor ebe boa wo papa sede be bia awo no ate akwhye doctor ebe yi ede pie oyi osi akwan ede ema bonini anakrawa enu nti se wokọ Dr. Nimo ho na se ama na te se enidaso no minim because ni what de mama ye ya so ahwe ene ye hu enti we say ya so ahwe ne ye hu ene ya je adi enti ne ye ka ho asem no enti ne ye bo ho da ru enti so okọ na ho anye ye di a na chese enidaso na nyasa but honom de okwa ye wogide 100% se honom no awo fie eno obema wawo ni bi eno danche ne yade bi ano Dr. Nimo etutu ase deku stroke ne diabetes kidney ena afei so no eye wo liver ne nia kan na hepatitis ne na cancer ne na otu ase kura eni nti hye ne nso ema me na
doctor ni mo ewo Kumase atonsu Monaco Junction oni adansi rural bank ene hwe ni mo fra 0244 08 76 87 0244 08 76 87 and that's 0279 08 76 87 na bomodia so be ma won aka doctor ni mo Daiwood Eba Hospital and I did Daiwood 360 capsules abane Daiwood ointment sisi yade ni ahotutu adro na onom 360 capsules na ointment no fetwetwe wapo no wapo so ahotutu na etumi abo Daiwood herbal mixture sehweni na adro no pharmacy ne chemical shop biamo malaria adro we ubenya bi Fred doctor it was 0244 88 64 37 0244 88 64 37 na ema wonsa enka doctor sisi a 3p garlic mixture mansanja tumadro e one garlic ene ade aye minerals vitamin C ni nyina ya so agum adro ya fancy jaso na ya fancy yanka no wo high pressure no wo so o menses so sugar wo so ikase do stroke asthma wo funa ye kapojo so antentem ne titi wanadwo de wunya eye 3p garlic mixture na dani ye ba mist kwale na capidane angelos wo benya bi heaven pharmacy shop mo so 3p enye na 0248 92 8824 0248 92 Waterfalls Drilling Enterprise Mama Waterfalls Drilling there ya kan ye se wo pe omo mutimi tunso papa Waterfalls Drilling Enterprise mama omo ba omo fidie no omo de pem om sa hanom de nso no ye benya nsu papa ene nso ye krojin omo nji usika ndi embetu nso fon ma eno asa okọ Waterfalls eno ti mesrofo ni echa Waterfalls sia na wonom de obetu usuo na ma wampa kama baro new site one na ye be ba clinic ena wa brunsa kromu wadweso fra Waterfalls sia e was 0246 26 57 0246 57 and ye ne ko dank ba complex limited na dank de me ka kire we se nei se wo wadwo so twam yade ana oba be ma o discharge rough nsuo bi firi wo be ma no ba wo be mu be nya nika ana pokra se eya na wo hwa mu eya wo ya hwa no emu ya wo ya wo ntohwe ukose no godro no eya na mu ya wo ya de wo hia we yan danke ba complex limited se nei wono eba boa na ya ho adwuma kama na eba ne syphilis chlamydia gonorrhea ena fe yade ko ankoro yade na so oden yen danke herbal clinic for complex eni titu assess ye won fidie kuku dan fidie kase yakofa ba yade hwe yade ntine so na fe ye tutu yade ase no ebi emada we nyina echi so ye no bo wo fom na so ye sawo yade ne ye tu yade ase ye danke ba complex limited ye eni ye frewe bomodia na ebra sese ye wo dank fight to herbal mixture ko kwadru papa dank proke herbal mixture sisi yade dank extra herbal mixture ahotutuo ena eye dank gastro herbal mixture eno so ye free yade free yesia e was 0266 59 33 0266 na ubemu dank herbal complex limited okumase patch number 2 ye ben city life hybrid school no na bomodia na free quick credit investment quick credit the mama yes say wo pe loan papa nya omo ma loan na chinanko na omugina wo so ne bi wo pe bi akoye wadwuma sika dodo bi a wo pe no o free quick loan for now omo de be ma de hia so obedi no kra ma omo mama sika bi a pe bi omo de be fa Ghana card bra na beji sika free 0302 0302 03 eye kowa mesa de mekafo e de ma ankora bia me nyetwe nyadoa wo bibia that to me enum bi je oba pemfo de ma bofre no fo ni ne woni murufie edumienu ene san kowa mesa no chese e ma nkwamwa na akutia yade a e wo ye ni padua ni mu no e ma won mo ahode soro kokora na chese wonum de fight yade enu nti obi otanum kowa mesa bia no won ta yade rofo sa wo wo Cape Coast na wo pekowa
Fred 0244 72 11 and crying Fred 0249 756 133 and Kumasi Fred 0249 771 461 Mawosaka kowa meshane bisesia esa se adrowe eye tatahwe angaza na Carrasek Ventures dia ye Zahara meshane ne G Camps no aba no was ya paja adro na bo adwuma se ye ene enemu zaya de gonorrhea na seferes no wo de pua no etu ase se deku fa meshane no capsules na abehunu difference Zahara man capsules so be mana bo adabridwo emu ayamre se kabusos mesewa da wi ya se begina so se poti idi ya ba malaria fever typhoid diabetes etu ase herb pharmacy o kan struggling wo benya Dr. Amuanu pay be Fredok e was 0246 34 83 0246 34 na ene Dr. Amuani komo na ene wie de wa winim eye Dr. Mensa Herbal Clinic. Dr. Mensa de o se yare bia je se obi a se bi wagimi no pe ho aduro na woni but yare bia ye kidney liver mama de benya wo ba ya stroke de yen na akwa edi ho adanse okọ Dr. Mensa obeye sa adwuma na ma gawuta gama ma we tutumrika ma na moto na retime meba pada ne de obi ho no yade arefie pata worisi na sere kodware na asu no wo kire hwehwe mesawa da we ya retime meba pada ne bi wo ba no ko ni made na so referenti enei bonde bi anche no we ya retime meba pada ne bi na tumi aboa Dr. Mensa ne number ni friend sia e was 0245 958 768 0245 958 768 na ene Dr. Mensa ene komo Jalai Travel and Tour Jalai te de Akoma 87.9 Kumasi ni ma fa wonsanguti ka jawadwo Jalai Travel and Tour do betu kwai Israel say free 26 March ko si 1st April no na ye special package ni ma wo mu a obeko Israel 1 week enu ntino Jalai Travel and Tour hini fa na we kwa ye fa nko na ye wo Kumasi stress tension and cry East Legon Freya was 0249 198 615 198 615 na opian so ye me na me si fofo so wan ka san chire opian mesa abono me ka na fofo ka chire opian se opian ma ble dede yi ya wa yi ni bi nti na mo ye ya me nti me so me bo ne pa ya man report asem no grandma police nti na opian na ye ya me na me bo nti ye fiefo mba ya na me ko bo opian ma me amane me ko bo na amane no si opian de ontumi nyasa na me say my etwan me di mani hu yo ne ma me di my etwan me di bani hu say opian yasa enti oba ye opian ba na ne ma mbisa ne say dede say why ye ne ba ne say na ye no kre no say mama anya ne say me po na me ni di akro ma anya ti fofo ba na me di gu fofo so na fofo ko ma etwan ho na ma etwan say dede di abetu manim na me di me gindi say opian ba ye nti me ka kire fofo ne bla ne yete ne bla mu fem ka kire stay kram na stay kram say me nka makoma ntumi yem ya be hwa aka asem we ti anapa no me wa hwa na ma ye twane ne kunu ene ne da we ye twan na wa say na man ayi ama twen man ba cho sa no mo de friend no ho ti mo wa na ma ye twane ne kunu ene ma ye twane nu aba ma o mo ba ho say asem na esi no pa me cho me fa nche no na me si yo ti mi twa so ade fofo say omo ba no mbe bisa asem fofo say dede na esi enti me de mfa me ho papa me pa cho ya ne ban fie mienu me pa cho obi fa no wone to me pa cho na de na woni ayi sa akra na wo dum yensa no wo problem dada na be ma bia fofo be ka say wo twa ntragu akoda ne so man pa cho me ni asem bia 87.9 Kumasi nti ne ma me mo ba no fofo ni said me ana dede na esi enti no na me de mi twa so stay kwa na me kasa ya na mi twa so ti ma me ne krampo no ne me nkasa asem no nti no ne me nkasa Mario kasa no ma e twan no ne me nkasa di ba ko no di ba ko Mario kasa nti no o ne me nkasa nti na me hwe de bibi kakra so a fofo
oye awo ahimfie enho na owo afi mama wo nse wo akra na every 2 years e kwa akra no sa akra na ntimi nante mpacho ko Dr. Mafo nde tatahwe pa obema akra no asori anante obema na nante ato so so atia bi sa ba se Dr. Ben Private School no friend no e was 0244 0244 411099 Yebe ko ahoma so precious any fofo 0322498035 0322498036 and 0322498037 my men Fanny Wedin kind within the baby afraid Thomas. Marco, you said me a more for a Beman cannon, content to pound water. And now one time a chief to Kibumono, and Mukan and Nikia say, Obano, Oya, the name of one say, you seek out the media, then Sabeka. Let us say that Thomas, who didn't baby a free. Because imagine I walk from South Africa. Imagine Metamini abemaneti. Obani embody mofo. Inti odaya onyi nisa ensem free bemaneti. Emusa ni mwe kojin. Na so nimisa mbesha manashe nkolano. Na fedi onye. Na geni na ensem free ho. Na metremoni di makeri dia temi ni anom na ye ware no. Me umbe mambobo. Umbe mambobo ubesu. Ubesu mi yanka so na atang. Inti no ni umbe mambobo. So no dear. In time now I'm one way chasu. I had a deal this week. Bye. Let us say, Papa, let us say, we didn't baby a free. Many about what you have a very. What for quite a papa? Many about my son was Santaman Kusia, no tankus. Many about my man, you're big food in Amunia Juma. You may be a moody, so you papa pana, Bregonia Hopamamo and Quania, the man Falconia, so let me check Kusia Sinena. Many about. Bemano o friend krano o hu yakra ka ko no kwankwa afa ma me ama yanti na no asem ena wo mu so mu ye coach o mu gene o mu nka hu se wo ba we wo jana e ye de ko sa ko fo ba foforo dumadi abema di do ba sa no de yo ba foforo no wo sa ko fa no no enti sense wo si won tini wale wo to question ni buzama ne ye me de pa se wo peni bie wa si de do tini wan na je so wo de ni nine esi so. It is also on Pena, Obano, Fauchim Prakura, 2 days you cry, Obano Besumo. It's a said yes, tell a fact that's what the Medina Ban or Fanyana Quine. Oko in a bush of Warnum. Said the 4 bar in Yanisa, and Papa and his check have a pretty dead and a quine. It is also penny be more. When you connect up, I do an Iano, and yet say the only that's Daba Kukura, and woman Chim, never for Yama Beman on Quano Bano, so they bless Rodima, one who should nani sika na kwa bema no ni ababiri sa aba no montra so mo ba sha ma do ba ni die no ni sa be kan me da se mi aba ba bi nyame ensha power fa kwata we dey baby afa okay went to be in so Richmond Herbal Center yera Richmond and na dredwe mu abibi mu no se na media akuafo nku ni akuafo samina ba enku ni samina we no kwa eyenwanwa so pa ochinyifo Thomas ya wa fibroid e bo mode na fa akuafo samina no dware ma ehuro no nko afuru so abrebia na hwe se fibroid ena ne na honamani sansa be kwa mo bi dware wia na ne honam ye ne hene ne nyina so ebetu ayera sanso na be ma waye mre wo pem eno no otade akuafo samina dware a ebejinjane pa akuafo nko so de ene honam ya sisi yade ahututuo e ma we de yesumutu pa eno ti pa bi atira kwan ne to wo ba Akoma FM ha se enye na okwanjele FM abenya bi 0249 198 0249 186845 Udi ani baby afefi Obakosia Emena Oh Champo Brofin kwa highways Champo Brofin no yamisha wate me ama kwentele na yawo wanu kanisa dina mo Amsterdam mo ne banana yamisha wo mo na Obaku yebe sele be ma no onko fom so ana ko kwata be ka mi we wa fa kra ye so aye we no ba ti se de wo ye no so na wa abeka zo ga ade abeka zo de be me mi se o ka shi pokura no ade si se ga be ye me ma no mo tie no mo ye coach no
we almost be anom and you know me take it to I am piano. Why? That's my crowd. But I say we didn't baby free. Miniaba, Akos Naija o phone no munye. Sir. Why did you say Kumasi na de Ghana network no? Akoma FM 87.9 Kumasi. Medical insurance boss ni die ni hwe. Mapa na me nsa mo na adwuma so amobọ ma asantman na man Ghana. Na me nua ba sa wo de. O sha ekwiasha. Abi Naija o phone no munye o so be ko straight no wonko. Fe na be ye interview akese me fa di ojo ato okra we didn't baby afre Akase be ni papa be ni aba ma papa me so mpacho odi se ona mo na ya uye ma ja safo one rabo papa apo ya de sister dom ye ho den o bodmo pere so ho ya se papa oni o mo akanyina na chacho mi na ye ni aba no so a ebe tu no nyango on share de na ne je pa so no ankasa e se hu nkwan pa nyame nkoso anu mo ano na e ncho be wonta afo e ka ka mpesa me kare se o che o mi enu no asitani awale no a ituru se ba bia mi nya wa ni wo mo share no sabi me nkasa ho ye krafi ho ye kurokutuom e wo mo nkasa ye ni edin tutu no ko anu a ituru edin tutu ni na anu odin so ejita ahụ n'okwu ya nyezi asọ ewu ọma nkata so na dị ọba n'ụsọ enye n'ụsọ nye enukwu ya zi kacha eno wafọ ahụ ọba bema ịma nsọ mbịa ọtụtụ nwanyị nwere ni a chasụ ntam ọhụ kwesị bụ ebe ya n'ụwaba uche bema n'ụwa wọmụsị dị bema n'ihe nwa kwara na bema n'ụwa ọdụ kakra wọ n'imu bụkwa nwere ni enwe nye mmefa nso obi awarịta arụ sị ya dị awa nne n'ije hụ ẹsọ ọba anaghị ya ma na ọya dị afọ nọ enti ema anụ mụ nso mụ nye bi saa na ma anụ sọ mpere so a ya munye emanu fo so munya do mu yero eni ni fa mu chiche mu bia aware de ntiase nko ana eye adwuma fa dia kwasu anya ne die police ni ya ese ya adwuma ya mi se na Yami enso papa pa hani edimu nyina mo ebesie medin ede Maa Akos program ni Akoma mu Nsem free 12:40 edikosi 3:10 sabre dia busu apani sami e champon wono na ebeje adwa woni shua rise pepe Rani Agopo, the Mediani, aha, and I feel teaming never trust Akoma Sports, the powerful sports or the trust. Yami had much I had for your best at Nasibium. Ya wa good yemun sam ya wa good yemun sam but me said ya mani afia sia ya